Kale baba la modimo kala tshaba mo tsebising amen nna na ke ithoke ka metla ke tsa tsebising ke tla ke le re Amen. kana ba tsara ke a tshela kana ba umisha matso ke emisha matso go ra kilo emela motho so nkulo wa bana ba modimo re mo moreneng amen modimo go tswa tlhonofatse ke a le lo tshaba kgethwa ka nna le matla la magana ma Kristo Jesu amen so mo tswa ke sa jwalo bana ba modimo re tlono bula mo di Bible tsa rena a re bile mo lengwe la Johane chapter 8 re ba dile mo last time and then ke dumela ka service ela ya rena ya ka ditabo service ya rena re ile ra thoma something mo mara ra thabela ke nako Amen. so ke dumela re jwale ka bana go botse tude re kgone go feleletsa mo ile ra thoma ona go ba rena le ka tswela pele modimo go tswa belele Amen. a re ba le mo Johane chapter 8 from verse 30 go tlaka verse 33 bana ba modimo Yona ba la ka tsela re di kwedike. Johana chapter 8 verse 30. Ga go lela ditaba tse ba bantši bana ba modumela. Bona ba duta bao ba lego ba modumela Jesu o boletse le bona a re ge le nama le ntšolaka le barutiwa ba ka go reletša la tlo tseba tšhelete metšhelete ya tlo lelokole ka fetola ba re rena re bana ba Abrahama re tlo ra ba batlhanka ba motho le ne o bolela jang le gore le tlolokololwa amen re ya le bana ba modimo a rena metšhini fatlho tsa rena go se ra matla otlhe wena motlhodi wa le godimo gape le lefatshe morena le mo mosong wa ditšatši le re ya go leba go ša bophelo modimo wa ka re file nako e botse ya go tapela sefatlhego sa gago jale re a kgopela modimo wa rena theogela mo lefelong le kgoši ya ka tlhonofatša lentswe la gago ke le kgoši ya go loka tlhonofatša le seboledi tlhonofatša le ditsebe ka moka tše dikwane le dipelo dilo ka moka kgoši ya ka e betša go phagamiša wena kgoši ya ka re tšea sebise re bea mo go wena re tlama maatla ka moka a di-serpentse e ka ba megopolo e ka ba maroko e ka ba diwari kgoši ya go lokwa re a kgopela kgoši ya le godimo lefatshe a ke bena kgoši ya ka go tšea dilo ka moka wa di bea ka fatshe ga madi a gago re kgopela le jwale re fenyetse o re fetse ba ya kgona go kwa ge o bolela ka Kristo Jesu re leboga amen re ya leboga majalefa le ka tšea madulo modimo o khutsa bele lena amen re tlono tswela pele bana ba modimo mo kile ra bolela gona ba lenya ka mphati ya mathomo ya tabene re bitsa the unfolding of the weight of your day amen mara mo today a re no le ka go isa pelenyana re no reng the true disciples of this day amen ba rutiwa ba theresho ba nako e rena re phela mo go yona amen because Bible ya rena mo jwale ge o e bala mo bro ba le gona e re ge Jesu a bolela ditaba tse ba bantši bana ba modumela bona ba juta bao ba bego ba modumela Jesu o boletse le bona a re ge le nama le lentsola ka le barutiwa ba ka go rereša la to tseba theresho mme theresho ya tlo le lokolla amen so ke rata gore bolela ka ena tabe bana ba modimo ya go nna ba le lentso la modimo because mothanka modimo mo go ba Bibele ya ruta gore ke yona tsela ile one ye ile ngwana modimo a ka gona go ba morutwana wa theresho ge a nna ba le lentso la modimo amen gore o ska wa dira part ye one wa tsela part ye nngwe amen and then re a tseba gore Bibele ya rena e ruta gore lentswe la modimo le a phela ka bogale le feta tšhoša efe le efe ya magala a mabedi jale selo se se phelang a se selo se ka sekwetša se eme mo poleke one ke selo se se tsamayang amen and Jesu Kriste o re ga bolela o re dinku tša ka di kwa lentswe la ka mme di a ntlatela because a ema jale mo aging e nngwe le nngwe bana ba modimo go na le lentswe le modimo a le beetseng go tlo kwa ke barapedi and lentswe leo modimo o le ka tselelo le kgona go ba tšea go thoma ka mo aradibi le ba tsamaiša le ba tlhatswe le ba lokafatse then le ba tlatse ka moya le ba itse go modimo go tla tlhonofatse jwale go nyakega bana ba modimo ba ba tsebang lentso la nako ya bona gore ba le tsebo na ge di phuthuloga le reng amen ka re ba bantši ba kgona go dumela mara ba dumele ka tsela e ya half jwale go dumela e se ka go felelela ga o kgone go ba morutwana wa feleletseng wa modimo jwale tabe e ke rata gore re no lebelela mo go yona today ke mo lentswe le feleletseng o re ga bolele Jesu Kriste ba ge le latela lentswe le tlo tseba theresho gore ge o latela lentswe la modimo le utologa ge le ke di phudologa jwa Bibele re
ke ona go se ba tlhelesho and o tore o stutse bile nnete ya go le lokollo so motho a go no go ba nnete go tlhela ge ditaba di bone ka moka mo dithoma le mo di felelang motho a go no go ba nnete ya lentswe la modimo tlhela ge lentswe la modimo la nako ya gagwe le iphutulla ka botlalo a le bona ka moka ga lona amen jwale bebele ya rena e re jwale ge motho a tseba nnete ke yone e tlo mo lokolola amen jwale you shall know the truth and the truth shall set you free jwale ge motho a sa tsebe nnete o sa bofile ka baka la o lokolola fela ke ge o tseba nnete ka moka yona ene nnete eo e tla ge lentswe la modimo le phurologa amen jwale taba e nngwe shemo jwale bebele ge a bolela le bana ba motšheletše barutwana ka nako e jesu le mo lefatsheng ga ra bona rawa jwale ke lekwele o le dumetse taba le dumetse ke e botse jwale ka moraga go dumela nna ba le lentso bebele re ke ba rena ba raowa o ra a re no nnete le tlo tseba nnete e tlo le lokolola ba raowa rena ebile a se ke re bofe ke motho gore go na le batho ba e le gore lentso la modimo bona jesu kreste o tseba ga botsebotse gore lentso le a le tshwereng ke la go tlo ba folla bona mara ka mokgwa ne ba tateditše ke se ne se ba bofile ka ona ne ba sa tsebile gore ba bofilwe ka re ga le ka ba botsa re bona gape ke a letla mollo ba rena ba rago ona se ke re bofa ke motho re bofile ke mang a re a ba golo ebile rena botsebotse re bana ba abraham jale e a bontšha re pholo ge e feleletse bana ba modimo e kgona go ba fa motho mo e le gore a nye kone go ba folloga ebile go bolaya ka taba tsa go ba folloga go mo kwatiša ka re bibele re ba motsa a re nyake dilo tše dingwe tse rena re bana ba abraham ke seemo se jesu kriste o tla ga a tswelela ka lentšu a hwetša batho ba nako ya gage ba le mo go sona bibele ne ba ikhwetša ba sa tsebe gore kore ne ba sa tsebe gore ba bofilwe ka mokgwa ne ba sa tsebe ka gore ebile ba motsa a banya ke selo jale ge o bala mo mangwalong go le diphuthego e bolele re ke humile ebile a ke tlhoke selo a ke nyake le go bofollo a ke nyake selo because why pholo ge e feleletse motho o bofega so much mo lore go thoma mmotsa ka go bofologa o lwa le wena modimo wa khutso a le tlhonofatše jwale ke ntho ke nyako e bolela bana ba modimo gore pholo se se dirang e a bofa ge motho a sa tsebe lentšu la modimo bona batho ba marapedi a nako ya rena gora o bolela le bona ka lentšu la modimo ne o botse baebele ba lebeletse lona mo baebele o bone o na le tlolwa jwa le motho wa nke a dumela o mmalla lentšu mo bebeleng a o ngangišara le ka mokgwa oo o thoma o bona motho o bofilwe kore phoro ge e feleletse ya fora mara kore ya foufatša jwale bebele e re ge motho a nnaba le nnete the only way yeo ka bofologa ngwana modimo kore o lebelele mo lentšu la modimo le lenaba le go bontšhe dilo tše di go bofile tšeo sa tse o di bofile ka baka la as long as e ra re bofile e ra go na le mongwe wa oropa go na le motho wa go iša kua a sa nyake go tseba re wa go iša gona jwale o bofile and o bofile ka mokgwa mo wa botlhale mo le gore bile a o tsebile gore o bofile a ke re go ka bala bibele bolaya ka efa e re efa ko tšhimo ya edene modimo ile a ba botsa botse gore bona ntho setlhare se ke setlhare sa go tseba botse le bobe se ka la se tshwara ke setlhare sa bophelo jang mo sona jwale ge ba lebeletse mola ke ba bona dilo tše sentse di jewe tšatši le lengwe go atla serpent mo tšhimong jwale ge e fitlha mola ya thoma go bontšha mosadi ko thokonyana e se mo modimo a bolelang ya mo šupetša ntho nngwe ya ge le ka modimo o tšhaba gore ge le ka ja setlhare le tlo tlhalefa la tshwana le modimo kore a tsoša focus ya mosadi mo tabe ya re go ja go a bolaya a mmontšha go ja go dira re go tshwana le modimo jale mosadi o ga a tsoša matlho a ge mo tabe ya lentšu la modimo a lebelela something se sengwe dikula a tsena amen because pholo ka metlha and ka mokgwa mosadi o lena a forogile ka one o ba sa tsere ka ono ja setlhare sela dikhušetse le motseng bebele ka mokgwa le a thabiša ke ka mokgwa a jeleng ka ona a ba ge monna e tla mmotsa le wena kore go le le gore a e fitlha re ke dile setlhare se modimo a rile se ka ra se ka jewa bebele ke ga dile a e fa le monna wa gae ka baka la ntho a e dirileng ga a sa bona le gore ke molato kore o foregile so much mo le gore o tshwere ntho e le gore a e nyakege mara o tsamaya ka ana montle mo o bontšha mang le mang re bonang ditshwereng jwale ke pholo e feleletse mo modimo go tswa tlhonofatše jwale jesu kriste a le ka go bontšha gore ge motho a sa tsebe nnete o sa le motlhanka wa sebe wa ba botsa re bona gape ge motho a tlhankela sebe because ka go no dumela phate yonele ne ba sa re ba no e dumela mara o khutse le gore dilo tše dingwe di gona ka mona a ba bontšha re gape motho ge e le motlhanka wa sebe ge a dira dibe ke motlhanka wa sona sebe jwale as long as le sa katsele ntši la modimo fitlhela mo sebe se tswa mo lena a se le lekologe le fa bofilwe modimo a futo wa tlhonofatše jwale ke nya gore re lebelele no tše pedi ke tharo bana ba modimo
mo le tlola modimo a re ba le molong la ngolla John chapter 14 re sa lebella ka gore o be morutswana wa modimo wa thereso mo nako o sone o tsebe lentswe la modimo la nako e gore ge le phurulukile le re o se kwane o tseba kotanyana ya lona wa kira o tsamaya o thabile mola o tshwere ntho e se e feleleng ka re o tsamaya ka ntho e se e feleleng somewhere gona sa tlhane o ropile jwale ge re bala mo lengwe la John chapter 14 re tlo bala from verse 25 le verse 26 le ka re balla yo whenever la va tonight verse 25 itabatse ke gutse ke gutile lena yena molwedi moyo mokgetwa o tata a tlogo go makanina lapa o tlo lo ruta totle o tlo lo gapolla totle tsekile butse uto amen la kwa bebele re mo e re yena tate molwedi ne yo ke le butseng ka ena o tlo motlhatlile o tlo le ruta tsotlhe o tlo lo gapolla tsotlhe jwale ntho e re lebelle mo bana ba modimo le selo se Jesu Kriste a se bolela bebele e re ge a tloga ge a tlo bona ge nako ya go tloga e fihla a thoma go ba botsa re ke tlo le romela moyo mokgethwa ene gore ke le romela moyo mokgethwa ke lebaka le le one o tlo le ruta dilo ka moka ke ra se Jesu Kriste a tshepitse badumedi o le ruta dilo ka moka because ge o sena moyo mokgethwa o tseba le dilo ka moka because se modimo a tshileng kereke gore se rute kereke dilo ka moka se moyo mokgethwa number one moyo mokgethwa o file kereke gore kereke e tle kgone go rutega mo dilong ka moka number two bebele ene a re o ba file moyo mokgethwa gore o kgone go ba gakolola dilong ka moka tse a ba fileng tsone mo sekgoeng e re the Holy Ghost will bring to your remembrance all the things that I have said to you before. So ka mantswe a mangwe e ra go ne dilo tse dingwe tse ka baka la re motho ka tlhago ya ga a kgone go rwala dilo tseo di a tšhaba di a mo timelela le ge tse a di kwele before di a mo tšhabela jale moya mokgethwa ka gore o botse motho ka re dilo tse dintši tse Jesu Kriste na ba botsa tsona ne ba palela ko dirwana ka mathomo motho mabino le panya mathomo Jesu Kriste la tseba o ba botsegantšhe gore o tlo tswa ka tšatši la boraro o tlo kwa ka letšatši la boraro ne ba ikae ba bangwe ne ba ya imausi ba sa ye kwa ba boditseng gona bangwe ne ba tšea ditlhapi kore o mongwe mongwe ba le bidi ka dilo tša gae mara e a bontšha kore ge lentšu la modimo le etswa bana ba modimo a le kgonagalo gore motho a ka le rwala ka bo yena ka tlhago ya gage jale moyo mokgethwa ke one o tlo ruta o tlo thusa batho go rwala dilo tse kare di tse ba di kweleng di latlhegile jale ya bontšha gore ka moara nnete e tsenye ba lokolle bana ba modimo go so a kere nnete ke lentšu ka moka jale ka ra lentšu go ne le fateng mo ditlo e bolela kere ke tse di lebetsweng because go ne le tse di boletsweng and then tša lebalwa ke batho jale go ne le the forgotten way ke lentšu le e le gore batho ba ile ba lekwa kgale mara ka baka la motho le motho a lebala a thoma go lebelela ntho nngwe ye ntshwa a lebetse dilo ka moka go ka bala mo lengwalo la Bahebrew chapter 2 verse 1 e re ba rete go rata gore re tiise go tlhokomela dilo ka moka tse di dikweleo di ska gore phonyoga kore go ne le because dilo tse ka moka lentšu la modimo a kere bebele re motho o tlo phela ka mantšu ka moka a tshile mo molomong wa modimo jale ge go ne le tse tse di bolelwang tse e le gore motho di tlo molatlhegela mo tseleng go sa ga a lebana le seemo o tlo bereka ka kgopolo a dira le dilo tse a di butsong di lebetse goba di molatlhegeng jale go na le part e ke bitsang ke lentšu le le lebetsweng because ke nyako go bontšha gore o be morutswana wa thereso o santse go tlo kgwetse dilo ka moka tse di boletse tse le gore dikereke di lebetse goba marapedi a di lebetse di gone mo phebile mara a ba sa di isa le matlo gore kwa ka bona a dio mara di gone di se mo mangwalong ke part ya mathomo eo gore moya mokgethwa o tlela gore o tseye lentšu le ka moka ga lone le batho ba le boditsweng ba le lebetse ke lentšu le le gore le ngwadilwe le lengwe le rerilwe mara le lebetse amen now a re mo parting ya bobedi a re mo John chapter 16 ke sa thoma taba e John 16 verse 12 taka verse 15 so era ga mantswe a mangwe bana ba modimo motlhamo ya mokgethwa o tla mo batho o swantse o retolle se batho ba se latlhileng o ya dilo ka moka tse batho ba di latlhileng
ora ke dilo tse lo di ona ka mo bibileng mara batho a ba kana taba le tsone because di dile dilo tse batho ba busy ka di-program tse dintshwa batho ba ke tse la modimo le setse le se boletse jwale ora ka mantso a mangwe ge di di kitimela go pele ka polelo nka le gore moya mo kgetha mo tla o tsire o tsore ge le ntse le tsire la bolela khale motho ya Pentecost ge na go ntse ya ge mengwa ga e tsama batho ba le bitsile ntse leo thuto ye bibele e boletse batho ba tsone dilo tse dingwe tse dintshwa jwale se moya mo kgetha go e tla o sentse o sentse o tsie o retollele dipelo tsa batho back go se botata go bona mo tumelong ba dubele because dilo tse o di boletse go bona mara di lebe so moya mo kgetho o sentse o tshene the heart amen o tshele dipelo tsa batho o a busetse mo dilo tse le go tata bona le ba dubele now ra tswa vele re a re ke mo mamotho wa ba apostola ba profeta jole dilo tse ne di dumela ke ba apostola di sontse di be gona mo kereke ge di se gona mo kereke e ra kereke e lahlile lentulele and ge lahlile lentulele mo tlo dirang ba ka kgona ba rutwana ba modimo ka o reretsa because gore o be morutwana wa modimo ka o reretsa o sontse o na be le lentšu la modimo and then go na ba le lentšu la modimo e ra o sontse o je lentšu le lengwe le lengwe le le tswileng mo molomong wa modimo le le lebeleng o sontse o le kgwetse o le je le sa etla o sontse o le kgwetse o le je amen right a re ba le mo John mo John chapter 16 mona bana ba modimo yona e ba ka tsela e John 16 verse 12 to 15 sana le tentši tša go le botša fela ge e le bjale le ka se kgone go di rwala amen a re tshwaraganyana tlo tswela pele le yona re le ka go dirang bana ba modimo re le ka go šupa mo lentšong gore bana ba modimo ba kgone go diragala mo jalo mo John chapter 16 Jesu Christ o re bona le tše ba di lebetseng ge moya mokgatlha o etla o tlo ba gopotsa ka moka tse ba di lebetseng wa ba ruta dilo ka moka wa ba gopotsa le tse ba di lebetseng the forgot and wait ka re motho wa lebala bana ba Israele modimo o ba ntsha mo e repeta o dira metlholo o dira dilo ka moka mo leetong ba tsama distance nyana go tloga bothata ba llela modimo wa bolokisa ka fetsa go ba bolokisa ba tswela pele ka leeto go tlhokola ba kry-a go sena metsi ba thoma ba loga modimo a ba re mara ditaba tsa dipelo tsa bothata tsa go se rutela ba lebetse gore malobanyana ge ba nyaka dijo ke dirileng go ne le gore ba kgopele ba re modimo le fe dijo ba boetse gape ba complain because pelo ya motho ya lebala ba lebala le dijo ba modimo and metle o ka kgwetsa ba complain a se kwa bala modimo a se ka ba arabe mo dilong ka moka tse ne ba nyaka thuso go bona ebile ba kgapela ba motla kore modimo e tila ba araba mara ka motho ke motho tse dingwe tse o tsamaya di tlogela jale Jesu Kriste ka mo phatseng ye nngwe se yona mo o re ke sana le tse dingwe tse nka go le botsa tsona fela le ka se kgone go di rwala ka re o a tseba gore pelo ya motho ka go yona e le so a e kgone go rwala dilo tse go nyakega eng moya mo kgetha ke gona o kgona go rwala dilo ka mo ara batho amen jale Jesu Kriste a le lefatsheng o re ke na le many things to say fela nke le bušeletse ke gore bana ba modimo ba kwa because ke nyako ntšha dilo tse pedi mo bana ba modimo re di tlhokomela sana le tentši tša go le botša fela ge e le bjale le ka se kgone go di rwala ya kore ora re ke na le tse dingwe tse ka di bolela mara ke ile o di bolela because le nka di bolela a le ne ntho e ka kgona go rwala dilo tseo jale ge di le ka mokgwa oo many things untold and dilo tseo ke dintlo le so ke leke mo batho mara seemo se ba le ka sona a ba kgone go rwala dilo tseo jale Jesu Kriste o a di tshwara mo yena a ba botse tsone jale ge e le ka mokgwa o ba ke the unrevealed way killing chile silu dulu bila bana bana ba mutse killing chile silu wadiwe killing chile sa tibiwe the unknown the unrevealed way maro ko le bele mo to ko pela ka lentile le mo le le ga go le mantsho a le betlo go na le mantsho a se a utulwe ka baka la re batho a ba redi so phati tse peditse phati ya lentile le boletseng le betšweng le phati ya lentlo le Jesu Kriste nane go ba botsa lona mara ba se redi mara lentlo le le la bona ka go ne go botsa bona mara a ba redi ba le dira go le tshwara mo yena lentlo le Kriste ga le tshwara mo yena e ba se phila ke ba ra se tshwara mo yena ba ka polele mo ba itšarki the mystery of Christ ra bona bana ba the mystery of Christ. Alright, I'll spend the veteran and then I'll start to pass something more. Serka Bananga Sona. Number 30. Mukamo Kilemo Yawa Telefo, Oto Tipija Stella, Telefo Muka. Ubanya Abasike, Abonella Chao.
o tlo bolela se a sepilego a tlo le tsebiša tše ditlogolo aga jwale bona go na le moya mokgatla a tlile sa mathomotomo o tlo ruta batho dilo ka moka a ba gopotsa le tse ba di lebetse a ba gakolola le tsotlhe tse le ba di boditse ba di tlogetse wa ba di lebetse then moya mokgatla ga etla o tlo ba a buša gape a tšea se se leng mo kreste a tliša mo bathong because go na le tse le kreste a se a di bolele o di tshwere mo yena ke sephiri di mo go yena jwale di bitsa gore ke the mystery of Christ ke sephiri sa kreste jwale moya mokgatla motlhatlile o tlo ya a tšea dilo tseo ka moka tsona jwale mara re a tlo dilo tse ke lentšu jwale thuto ya modimo e re lentšu la modimo ka metlhalea mo ba profeta so part ye ke part ye batho ba ka ya gopotsana ge moya mokgatlo ka tla mo bona wa ba gopotsa amen mara part ye ya boedi ya lentšu la sa le boleleng e ka se dire ke mang le mang because program ya modimo ya ka metlha gore lentšu la modimo a le no tswa ka mang le mang moredi ka se no tswelela tla ka lentšu le lengwe baredi ka moka ba rera mantšu a fitlha a boletswe wa ka kgona go tla ka lentšu le seng ke le bolele ke motho ke moprofeta le tseng jale e ra re gona mo jesu kriste na a tšhita ba botsa gore tšhito romela ba profeta because go na le lentšu le a le tshwereng la sa le o le bolele and ka metlha modimo ga a bolela wa ka lengwalo la amos a re ba le lengwalo la amos bana ba modimo re feditše verse ela ke nke re feleletse a re thome mo go 12 mo 15 then ke re kgona go mo amos bana ba modimo ba kgone go tshwara pattern ya rona ya today because dilo tse ka mola ke tse di nyakega gore motho a be mokreste wa feleletseng lentšu le le boletsweng mara le lebetsweng le le go tšea mo mokgetha gore batho ba le gopotse then le lentšu le kreste a se a le boleng ka gore la re batho ka nako ena nna ne go le bolela le ba se redi jale a le tshwara mo yena mara a fetse gore moya mokgetha wa motlha o tlile o tlo tla wa lentšulela dilo ka moka a ka se iboleletsaga o tlo tšea tsona tse nna tse ke di boleleng a di fitlha mo go lena so re na le the forgotten way and the unspoken way the unwritten way the unrevealed there are no ways amen a re baleng ke sana le ke ntši tša gore botša ela ge ile ga jale le ka se kgone go di dorala motlhang o tlile moya wa teletso o tlo le sepediša tsela ya teletso moka gobane a ka seke a bolela tšaga o tlo bolela se a sepilego a tlo le tsebiša ke ditlogolo ke yena a tlo go mpa letsago gobane o tlo tšea o tšedile go nna a tsebiša bolena so o teke tate a nago le tsona ke tšaa ke ka baka leo ditego o tlo tšea o tšedile go nna a le tsebiša amen le tsa bula mo amos chapter 3 bebele re moya mokgatlo motlhati o tlo le tsamaisa mo tseleng ya nnete ka moka ke John 17:17 is that never had to tell it out. Thy way is the truth. So moya mokgatlo ga ba tsamaisa mo all truth bo ba tsamaisa mo lentšong ka moka ke ntho jesu kriste ba lelela re ge le nna ba le lentšu la ka ge le otlologa le lentšu la ka so a gone gore o ka otlologa le lentšu la modimo o sena moya wa modimo re a bona bana ba modimo fela se le go polo ge moya mokgatlo o etla ka metlha o tshwanetse o tsweletse lentšu le le fedile so le feleletse ka moka so o tshwanetse o sa mathomo o tšee dilo tse batho ba di lebetseng tse di le mo matlhong a bona ba sa di tlhokomele o di tlise o di phedise batho ba di bona ka ba fetsa o di dumela then moya mokgatla o tswele pele ba o tšea dipelo tša batho ba di busetsa go se sebe se le mo mangwalong go ba se se le mo mangwalong then moya modimo o tswela pele gore o ba tsamaise mo tsela ya nnete ka moka o tšea le dilo tse di fitlhelile bebele o tlo le bontsha dilo le di sa tlotla so ke the unrevealed way amen a re ba le mo lengwalo la amos chapter 3 verse 7 re kwe program ya modimo bana ba modimo re sa le ka go setla pace nyana ya rena ka nnyane re bone gore na modimo a ka re kgoniša ntho teng yone ba la ka tsela e go ba ge molena mongwe wa botlhe a ka fike a dira selo baboni batlhanka ba gagwe baboni batlhanka ba ke yone baboni batlhanka ba gagwe a setlo a ba botsa thopa ya gagwe amen thopa ya modimo diphiri tsa modimo modimo ga a dire selo go tlhela ga a tšea a se fa baboni batlhanka baboni ke ba profeta so jesu kriste ona mo lineng eo o ba se a bontšha ga botse taba ye e tshwara mo go nna e tlo nyaka ba profeta bjale tsebang ke tlo le romela ba profeta mara o e bolela ka language ya e tswallegileng ya bible o re moya mokgatlo ka ra motlhatsile a tšea a lefa a faleng mara ke lentšwile bjale bebele e re modimo ga a tšee diphiri tša gage ga a tšee dithupa tša gage a di fa mang le mang o di fa ba profeta so gona mo o thoma o leng gore batho ba bantši ba meditsetsa ba jesu kriste go bolela gore o tshebiša ba profeta ka re ba bantši ba re ba profeta ba felela ka johana so vete e ka yone e ba falentše go ye kwa moya modimo o reng
mara nna kgone ka go ba barutwana ba modimo ba tlheleso mo nakong ko moya wa mokgethwa o ka se kgone go ba morutwana wa modimo o sena moya wa modimo that is number one leo yone ke kotsi e kgolo ebile se ka ba e nagane ngwana modimo because bebele e re ge motho a sa tlole ka metsi le ka moya le ka mollo a ka sebe ngwana wa modimo so Kristo o beela le mo ka thoko wena wa e ka tlhamone amen bebele e re Johana re o tlotla a bolebetsa ka mollo ka moya taba ya moya mokgethwa motlhala modimo ka bolela ore e botlhokwa kudu mo kerekeng and batho ba sane o thabela go kwa dibese ba kgona go tshwantsha mangwalo ba tlhoka moya because that is the main thing le o ka tlhale o dirile dilo ka moka go ka tlhoka moya modimo o tlo no kwa wa ya heleng ke ko selo se modimo a re fileng moya mokgethwa ke ona o thusa motho go ebe morapedi wa thereso ebile moya wa thereso ke ona moya o ba le kona o tsamaisa motho mo theresong ka moka ebile moya o ke ona modimo a o fileng kereke gore e o tsamaise kereke a gona kereke e ka ya pele e sena moya tletile moya o tswang ka mo kerekeng kereke ya eme pala go ya pele because yo tsamaya mo kae e tlo tsamaisa keng e tlo tsamaisa ke banna eno a tseba ge dilo di tsamaya ka go pula motho go na le favoritism go na le ka moka dilo di sa tsamaya ka order gore once motho a thoma o ba a leader a sa ise ke moya yo ba motho a o tsere politiki e thomile kore ba bangwe go lebelela ka mo matlhong a se go rate taba ga itseng ba bangwe go lebelela go rata no matter what you do o ratile o tlo go lebelela ka motho ka metlha because ke motho mara modimo a rena a beo batho difatlhego jale bebele e re gona mo party ye e tshwanetse e tle e dira ke moya mokgethwa party ye e dira ke moya mokgethwa mara ka leboko la motho le mo profeta otherwise a gone gore sephiri sa modimo se ka feta ke mang le mang modimo a khutso a le tlhonofadi jale jesu kreste ge a thoma jale re na le party tse pedi bana ba modimo re na le party tse pedi tsa lentswe la modimo le ile ke lona se le dire mokreste gore e be mokreste wa feleletse mo nako ya gage go tshwanetse go be le moya mokgethwa o tlisang dilo tse mo baneng ba modimo now ge re bala ka kereke ya modimo ge re bala mo lengwalo la Mateo chapter 16 a re tsamaye mmogo re ketlile then re lebelele mo dibibeleng tša rena go bala mo lengwalo la Mateo chapter 16 ge re ka no bala vela verse 18 ye la bana ba modimo dimala se ke le kwa etse bana ba modimo la tsara mo bibele re bala re be eme straight amen a re tlogele a re ja go bala bibele tswaletse ke ko tsentse Matthew 16 verse 18 yona bala ba tsela ele o menna ke go botsa kere wena o pitro o le shiga le ke go aga putego ya ka go dimo ga lona le go korota go bula bago di ka tsetsa ife amen Jesu Kriste mo okay ba tseba mo speding ba idile mara ska ka dula mo sa tsenye bebele re ke tloga kereke ya ka mme di korota go dula bago di ka tsetsa ife Jesu Kriste a kera rena di bana rena kereke ya modimo sone le efe ya Jesu Kriste ga thoma go aga kereke o tsore o ile ga fika go tsa kereke ya ba farisei ya kere ile building ile mola batho ba ba reng ba dutse ka mara thapelo Jesu Kriste a ra bona le ba madimabe le na ba farisei le ba mangwa mola motse ka moka o lebeletse mo farisei o ra ba bontse tsela mola ba lebeletse ro mosadusei le wa mangwalo a ba bontse tsela Jesu Kriste ga fika a thoma go supa mmere kwa banna ba le re ntse la siona mara batho ka moka ba go tle go re o ka ro le ka ga yona le bothata go a fika mo farisei go kwa ra yona ona le go mo le kweng mara Jesu Kriste a fika re ntse siona because why because ntwe be tsa ka lentso la modimo ka Jesu Kriste ga itse lentso a ro ba ga lona ba lwa le ba ba tsela ga rena ba le lona ba gane because ba puregile aba ba botsa a re no le nna le ang gana ka ba la lentso la modimo a le ke madulo mo le lo lentso la modimo motho gona ba ka mara thapelo ko ditsi motho gona ba ka mara thapelo a ba a fika go le ka lo tsa thapelo o kra mema ge ba re ke ngadila se mara motho a se right because a o thusi go ya maele o thusa ke lentso la modimo go dumela go le batho ba bantsi ba le marapi ya mantsi a ba go re kwa ka banna o tsane tlholo ba ba ntse ba tlika mo mikube go ba ya ka mo bibeleng a o ba kwe mara mitlholo ba idira dikereke di a tsala so a eno ba go tlala ga ba ke taba ya lentso ge lentso le sona batho ba timela modimo go dira tlholo fa ba Jesu Kriste o re ka ga puthego ya ka mme go rota go dula ba di ka sketa e fela because ka ona mo ka o ka mo go Jesu Kriste se ta bontsha kereke ya tlo ya ga di khorota o hele tlolo yo ya a gre go dula ba ku ke hele amen mo go e bolela mo tsere ke hele jwale a tlole piliwa ke o bontshe se kereke e mentile Jesu Kriste di fa thoma kereke o ile a le ka o fa kereke idea ya
le tlo re tsole le lwa le yona ke eng kala no le lwa le ba modira di ba tsamaela mona no le na a le modira di le lwa le he jwale a re ke tla a kereke ya ka mme khora tsa bula ba ke a dire a ere khoro e le di khoro jwale ba re hela yo bula mashuba ka moka hele yo bula mashuba ka moka a hele ka moka nya ka ngona inya ka mo meta ke ina ga open ya kereke ko ina go bula dinako e petse e tsena ka mara kereke ya ke te ke sa tsholelo ki tlo aga kereke aka mme di khoro tsa bula ba di ka se tsa e penya ka ba la hele majini tsona gore e penye kereke ya gore e tle e petse ile ona kereke gore me boya ka mo ka yeng ka mo hele e tle e dule ka mara kereke ke se sa tla tsnyaka a ya go dira hele go thuko o ya gore kamola batho ba yo kala ona ba ka mo kereke a ule gate me boya ka mo ka di gate ko ra ka le ka leano le ka gate ya pete le khoro ya ibere o bula khoro engwe ka mo ko re kereke e tlhatsitse ke di hele ka bo ya vale go bo gone ka gore bana ba modimo ba tsebe mo na bere le mo ena kereke na Jesu Christ a o le tjoro di hele di a elakatsa e ko ka o ka feta o tsamaya mona le khane hele di tsene ka mo ha ya vale kwanya ke gore mona ko ya ga a tsona kereke ela ba le tjoro hele e nyaka go tlala ka gare hele ne e se iphitlhe ka mo ara kereke o kra batho ba rapela ba le gore ba mo kereke khantsi no menya go ka mo ka hele vale e di ka mo kereke le ri tsone kereke mara e tsale kereke ke hele dar ke mari ke ni twa sa tha alright ar tele pele ka mangolo le bo go ba alright le le ke tolo le khotela lona bana ba modimo go ba le mo lengwe la Isaiah chapter 14 from verse 12 to verse 14 bibele e bolela ere o le ba magodimo wena mathapola le morwa makuba o re ke tlo rutisa stulo sa ka se ka o mo ga dina ledi o bore ka ya ba ka dula ka o mo ga phuthego go rapelwe so hele le khale sa tsale ma ke tswa le ko mathomo nna ne gore a tshabele ka mara kereke a tla rapelwa le ka mara phuthe e se satana ba mo rapela a le ka kereke e le satana mara ba khana ba ditla modimo ga dilo o ipitlile ka mo mara a ke ba le motho mongwe ba go ba bitsepa a Matthew 23 Matthew 23 ke di butse di nyago a botse e nya ka go le ka go tsolela mme se go ntshweleng bekela ke pedi ko morago amen then re bona na mona go ya rena gore o tsebo re morapedi wa thereng ko le go kae o ska no tshware ke wa khatla ke o buka bible le tsetling o ke kwela go monate ka mo kereke wa re o phulusitse o tla tsana mo kotsing re lo le tsa fuditse ka as long as o la le pleke ye ile wa se cover ya le tsela modimo gona mo se lo so go la letse amen ka a o tsebo go la le gra re la go la le tlo o ka se no dula ba tsona le ka more ngo o grono twa ka more ke o feta mo dithatse tse mo ka more ke le di lo jeng go re ke dilo ja ka mola o tsebo ke eng ya dilo se lo sto ka mola o toma ka lo go jelo se lo di tile mo ka ga gale o se no bule ntwa ga o tsamaya di khona ka moka le go spane tsa o jeng go lo bona o matcha o tsamaya khona se khona go re o jare ke pleke aga ke le di popolo di dira jalo popolo di tsamaya di maka territory a di no le fokale ke la kana e tsamaya le cheka le fokale o na di tsaka order mo fokeng amen gale le modimo ga re le di tsukele tsa lentlo so re na be le lentlo re lebelele di khona ka mo ka re di sa le mo tshwanetse ngwana na go bana mo lengwa la Matthew 23 verse 13 to verse 15 le ba madi le na ba mangolo le ba pala dei le na la ika ke ka o ba le motho wa magodimo lo kunyela batho ka o ba le na ba le teng amen a re no ya manyana ganya e ba Jesu Christ ndira o bo ya system ya borapedi ne o re mo wa magodimo lo khonyela ba ko dila ba tshele ka le na tsa lepaletseng mara ba fara se o ba bolela ba le go kae a bolele ba fara se ba ke tsamaela fela go le go ba tswa ba o bolele le batho ba lolo ba e tsile kereke ka pele ene go etsa kereke mo ga bona ka pele a se tabe go tsa ba gore gore ba tsalele gate ya go le godimo mara ba e tswala ba le ka mo kerekeng so bo dirang bo di dilo tseno di se di dimelo ba dira batho ba le se tsurutilweng ba gana nteno re ka dita kereke go la pele ba gana mo mo kgatho mara batho ba tshwara kereke ka pele because mere kwa bona gore ba di tswa go tsuri le godimo a bae ene ba make sure
ora una muaya ntweni se secret is an agenda mara batho ba ne ba dutse mo motseng ba ka tsoro ba nna ba ba go dimo ka mo mo para tsena mama mama ka tsama ditsela a dia khapela 2 hours le go tse for mo no waya ali tira se so mara Jesu Christ ka o tsaba ngiri ya le yeno bebele mo ra ga di tselo ga sa buta ka lintho na e bona ba modimo wa mojelo ba bana banna ba abai jole buta ba to ba ka tsona zare arle ba ma di ma di le na ba fara le ba mangwa le ka mo ke reke le thibele la batho tsela wa le modimo ka le a tswa le na self ale mola batho ne ba thaba motho mongwe ba go ka re ngaka or ke something wa bona wa se ba kereke ba mothaba ba re motho la a tse ba ditimela go kereke mo ba re gona dithuso ba kweta mo no le rwele yena mandate wa ga go o se wa ya le godimo ngaka ile bile bile ka o wo a leng ka mo o thiba ona mo nya kwa le godimo a mo lo ya khuluye o lo ya le tsone yena o thiba le ba tla go le godimo ka re wa se ra ke so ya mambala para ka mo maro para ka jwang a para ki ka o ile godimo no just we do here ona la tshapelo etelele o tlhokomela ba tlhoki mara go na le ntse a dira o dira o ga la program ya o la tele le ntse ka moka amen ya bona bana ba mo all right are tsone pele le ngwalo le ba ba di ma le na ba mangolo le ba paratei le na ba eka ke ka o ba le jama la ba tloga le ba pura ba ta pero ke telele molati wa le na ka tulong iko ba o mogolo ka tona ke le ba ba di ma le na ba mangolo le ba paratei le na ra eka ke ka o ba le puta le wa le na ga le nyaka mo ba weno le le mo kwedike le mo dira ngwana wa le fifi e a le peta o ba be ka bobe o go bala ka go mo brother verse 15 years Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compel sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourself. Jale Jesu Kristo ba nna ba ke batho ba di he wa bona ka spedi ba la King translation ye amen ore ba nna ba ka mo kereke mara batho ba ke batho ba go di hele o bolela ka Old Testament church Jesu Kristo o bolela ga kereke ya ha el ka o tsore hele ra ka utla ka kereke o botsa ba lenga mo ara kereke ya Jerusalem ore ba le ba di ba le na ba Pharisee ka lena le di tibela la batho ba le godimo and after we nyali ntwe bana ba modimo ra swa itya ga nyali Jesu ba ka tshwanetse this is very serious banna ba le mola ba make sure for a gona ba le godimo so ge o ka nela go ba di joke ba jara afi on mo no ke le tsela bona le joke afi joke mo para se o tshile tsela jalo go ya pele le ona o le ba madi le na ba fa se ka le puka mawate ya opener and ngene ina ra go likre one convert and ngene ka mo kra convert le mo dira bona wa di hela ga be di go feta le because banna ba ke ba ba hele jalo ra ke hele e be di ka mo ara the Old Testament church ile ya go ya wa ke solo pata lo ba krele tsela ya go dula ka ra kereke and banna ba le ba me ka tsoro ba o dira di poso ke lo ka tsona so di hele ka mago jalo go le mo ra pe di bona go di mo la tala mo Pharisee o wona mo Pharisee a go dira la le di botse le fora le ba tlo ba di ka di thapelo di tele amen o ka yo ba mo ngala First Timothy chapter 4 do chuwa gore ba tsena ba tla di ba mo mina malape okay a di busheka ke so ke ba ke ba go go fora ba go ba tsheng ke lo ge mo a ga ro a le ga mola tla yo o tlo nga no tola mo Pharisee ke mo nane le ba matata ke na ma tsoma ka ma to ya thata dira tola mo Pharisee ke ga re na thata dira so o go le le ba di dirang tsa go ba go ka ni se mara ta be go le le ti activity tsa ba organize di go ba organize o dule ti lo ka mputa o wi ya o nya la nya risha o to ba me ta pay o bon because wa nda ba ta be ba dire go ba tsosha focus ya mo di mtu ba ibele ko thuko mara go le bele ke mo di tsa go ga tsa ke di nya ga ke me bona ba sinya le mtu ba kwa
Yeah. ba swata lentho ga ba falola le swatile mara ka ke banna ba go dira botse a o bone ba re le swatile go feta go itsa mo le dirang o ba ngwana dihete ka beng jale ke bolela so because go na le ntho e dirang mo nako ya rena ene re tlo fita mo go yona jale ge o bala mo lengwalo la Bagalatia chapter 2 mo mtlha ke iputse go tsamaya stara mo se ke fetseng tla tswela pele be ke e tlang Bagalatia chapter 2 o bone jale ge Jesu Kriste a setse a tsamaile lefatsheng kereke ya modimo ye Jesu Kriste a e thoma mme ba bona e bile e santse e tlhokomela gore hele e ka tsena ka mogala ka ba la hele ba go ba e bone e satla ka hele e modimo a shoba ka moka jale mme ba kereke e bile ba go ba le bele gore hele a fetse le mo le ona because hele ntse mathomo e dirang e kitimela mo lentshong and ba tswa motho wa lebala a ne sa go bala lentšu go tlhoka moyo mokgetha so ba ke dirang ba ka o lebele ka tsa moyo gore le tlile le be le tloge mo go wena ba o tsele moya and ga ba o tsetse moya go lentšu e kgonang jale di dira ke bona jale ba tlo go botsa gore go rapela ba jale o tlo ya go confessa mo go a kry e tseba di-system tsa rena marapedi a rena dikereke tsa molao o ya mola o confessa mo ka ruti mona a dutse ka mo morago a o lebeletse ka mashoana so go tsena go bona go wena ma go ka ke o dita ka sefane o ra go be mo mo pleke ya o tsaka tsena wena o sa jani bitse gape na ke re ga tlhangana le wena ka go bathong ka kwale a ke re na go omanya ka mona o kry o le mmakenyana mo dumedisa le kae moruti wa tsewa ya ke mele mo pleke ya jalo o go abuse mo se ka re ga o ka re wa tsewa go tlo bolela so kry o ipele mo fatsenya alright mara a re ba le mangwalo Bagalatia 2 verse 3 and verse 4 Umiliki toloki bewoki na nae aka agapele kwa hubulla mola ele muhilika peni ba bimeli ba maka baba bewo bare peni ba tale muhili ili ni kroli ka ubona ba uluri ya rena ya peni ba bimeli ba maka baba bewo bare peni ba tale muhili ili rikori ja wana ulukulu ribyaena yore na wole yona ba je to Kriste me barata o rebujeta bukanje me barata o rebujeta bukanje wana ba hana hore kerego ya evangeli idule ile mo ulina amen wana bana ba modimo jwale Jesu Kriste ga tsa maida ke re le o tlogela ke le tlogela mo mokgetho o tla de tla pende poste kerege e tsela pele senti tola pele go bile go sekolo ga le mo Paulos ga re phaphala o bona something ka mo kerekeng ao le ba dumedi ba le ba maka gore hele e be se ke thomile jwale and hele e tla ka kerekeng ga e tle e o ba hele ba re go na le moya o mongwe o ya ka mo kerekeng ke batho tsara ke ba farse le bona e be le batho mara e le bana ba di hele jwale go tla batho mo kerekeng Paulos ga le ba la go jero banna ba ne ba re teng gore ba le tlatsela o tla jwala ka malema ba lebella tseno le sukulu ba mo kerekeng le apara jang di dirang ba le lebella for the distance wa right so ke di tsona a re samamo o tla mola o tla le bona ra jwala ona ra ba sukuluwa ba kolobe go le bana zo e family ya pele ba kolobe ba ema mola ba tshedi tule le ba fa go ka mo go kresta dira ka bana mara ba tlile ka mo bana ntse bana le agenda mara ona ra thoma sola le tshedi ho so mara linjila na le ra mara ga go tse mo le mo ba profeta ba sa le bona o ka mo ga re kliwa mo le mo tshepile le rona le le o tlo go butse mo o le kofeta di taus ka ntse dumela mo la aba ka dumela o tlo mo question le mo na motho le tlo mo le tsara a go ni mo tsa tlhokomele wa tlo tlhokomele o motho ka no ga itsa hele ke le sa le bana ba tsana ka mo ba polo zore ra re go ba bona ro right ba fitlile le ke ba le ba o tswa hele go be ba ro o tlhalose motho ro tswa hele mola a tswe ba bile so a ka ma go le na so ni manyana mara ke o tswa ntse ba modimo au miss because me diro ka mo ka ya hele go ntšha le gona ya go se mo go tlhausa ntse pa hele so o bala mo lengwalo la 2 Timothy bana ba modimo ke sa mo tabeng ya ka mo lore ke tlo le ka go climax mo tabe go gore re bona kereke go mora kile ya tlhasela keng ya ene
Jare e mo di ma sa fetolo le sa tane planeta ali fetolo. Yeah. E mo di ma su mi ba to ko morao sa prende lo ko di sha ba to ka me khali me. Mara ta ba ko fika mona bo ya rena. Ke o to ma yo ba le bothata bo gona. O bala motho o bala le motho bibi a e bona e lebele tso. A o botse. Yeah. A ri a tsone nanga se dumele. Yeah. O ka so bona so bona motho o bulile. Yeah. And what it is, system A, medical level, because only the teaching to know, the Mudular other convinced to the one meeting. Let it into Lamu Dimulelo, get baby there, when you are Lamuhala. Need the other life and come to be some way. Yeah. If you move my point, as long as he was so go get again, so look up Pala, baby, look at the pay. She does qualified, you're not living. Marumina, well, in the cigar. Baby, there is never a to do Yamuhala, well, Ata Harakio, oh Haraki. Then you are the Kala, you know, or the Mamurupa, one need one with one of it. Oh, quite a Kamuka. Let us also try to make what I know. Can you love the Mullet Hala? So you, yeah. I do know one of you. Yeah. Also, don't have any link. Let me come to Mullet Hala. Emma Mo. Yes. What happened? What happened after the Malay, Velotamalma? 1 Timothy chapter 3, verse 1 to verse 9. 1 Timothy chapter 3. Yes. I mean, so 2 Timothy, I'm sorry. Timothy, already, chapter 3, verse 1 to verse 9. Whenever I got the letter, the Quiddick, the Namu became young fellow who called Samabaka, Amatata, Bakiko Bala with Tata, Tanya Babaru, Valinia to live like Umushi, Leva Maboba. Levant se Cuba Twani, Vance Lebore, Vance Igifilo, Eco Bacala, Lavato, Babata Horon, Eco Vali Purifiri, Levata Tebero, Ichuala, Manava Atebulu, Eco Babae, Baeki, by Uchi, by a Kanchi, thou is seen a Balacremgi. Creo Babona, Uturbana Levorapei, and Timaka Avona Babad Mail. Baba Galo, over the rule, over Navaro, una never Senela, Baba working home. Never to Obama, Basachana, Baba Imit to believe, Baba Wawa, Baba, Wawa, Woki, Hanu, Jami, Hutabusa. She, Iba, Kahu, Hutua, Kamika, never to Hono, Pitela, Simo, Yatereto. Amen. Really, I don't know if I'm going to do it. Baby, I'm going to do it. Keep it close to a moment in your affair. Yeah. Well, if you come to the develop, you know, do on a moment because Rena, can know what one can offer. What happened over when I would do over by the decide some of you one in the first year, Dimoka Mugato. You don't check on Mugato to Alamu. Baby, Missing our fellow, yeah, one about what has to take me water. But Babon give up to Babi, Kancha, Bang, give you boosters, Bang, Holy, Babon give up as horrible. Give me Kuta, but what has to take him and Dimon, yeah, one child, somewhere, we go out with a dog. Yeah. Somewhere, whatever you are making your fellow, it all came where, yeah, if it's on and a Buchicam, woman in your fellow, Gila Yahoo. Yeah. What are 200 million demons? Just about Casalava. Amen. Amen. Yeah. Lakala really no more. Yeah. The Catalan couldn't get Mama. You know, what is our head? Gilia Gulamina Bukamu. Yes. And then Gulamina Bukamu, about what is done Shabu, but Bakamu. Amen. Right. This is Magatan. This is Magatan. Rabba Babaka, Wowe, Bauneta Batwadi, Baubaka Horoba, Bawe Kancha by Poti. Some govern, they believe that something. It is lovers of pleasure more than lovers of God. Statement how the reader of Legamuga, who will have a visual, whatever Baba Twang, putting me Kucha about ready. Maraconino, I move up, CBC, who are Castle, I look up all the passing favor. If he eliminated the Gamara, correct, yeah. Baba, Onamo Arabatuma, put another Barra Sali, Fasti, or Fita, or Ratamudimu, lovers of pleasure. Yeah. So there was over again. More than lovers of God. Yeah. Amen.
Jwale ke mona re kereke le yona e tlhasetswe mo metleng ya bofelo kereke le yona e tla be e tlhasetswe ka re ga ba bala dilo ke ditshwenya ba dira dibi ba go etsa le ka mo kerekeng bona the same group ntse ba le gona ba le ka mo kerekeng jwale ntwe ba go gakantšhang ka gore leratonyana la modimo bana le lona ka re kerekeng ba ya fitlha ba dira dilo tsa kereke ba emaema gore mo kerekeng ke bona wa tseba ba bia dilo ka order so le ka batho ko kerekeng ke bona mara problem ya batho ba rata menate go feta modimo ka re ge ntšha ya mona e tswile kereke ne jwale ba ya go dilong tsa bona batho moya wa fetela kereke le lefatshe ke selo se se wana ga o sa gona go gawa gore batho ba metlhabo fela ba ipoti ba go latlha ba go itsina ba dira jwang ba thabele ka kerekeng ba ka thabele ka kerekeng ka ba tla ka kerekeng ba kra monna wa rata night time go feta go rata modimo ba ya ka maikwelo le ka mo kerekeng le ka ba botsa re bona bibele mosadi a apare so ba no ka mpotsa ka mokgono se ke file fresh air o bile fresh air ko pele go ke modimo ko mora o se ka tsela ka moya go kwala instrument a go pela so mara ka motibelela dimelela bana ba tle ho nna ke ba di bolela go ba ne go dira le tsa modimo ba ba dira le tsa lefatshe lovers of pleasure but selo tse di condition e re ikgwetsang mo metleng ya bophelo mo le re ke rekele lefatshe di joine mara e be go ka modimo se ka tshwanela a ba sone ka mara verse 1 go ba le ka kereke go ba le ka lefatshe because era re problem e go e be modimo ba se a feta bole ka ba dira di ba a re feta bole ka bona a boele bole bole ka kereke mara go ba bole ka moka ka mara one line amen ya bontsha gore bothata bo gona amen bibele re ka mo go bana le bo saidi ka ona ba le se bo sa borapedi wala ai bole ka motho wa se kerekeng e bole ka motho wa lengo borapedi e re ba le se bo sa borapedi o ka ba ka ba go fola fela matla a bodumedi matla a borapedi a di matla a bodimo matla the power thereof ba le se bo sa ka ba modimo mara matla a modimo a ba dumedi because matla a modimo ke matla a modimo ke mo kgetho ka re gengelo ba dumelela matla a modimo nke ba tla tshwaneng lefatshe matla a modimo nke ba a ile a ba ebusita mo lentso mara jale ya bontsha ka botsore ba tlogetse modimo ba pili ko kerekeng ba ile mara ba mo line ba mo programmeng ja bona modimo ba mo fa chance ge bona ba nyana mara mona tlokope ba lo mo jora se lo tsana kwa nana dikereke di softball team di na le di netball team di na le teka magadi go ke ka ba botsa ba rago ina state ka ba data night time go tsara ba tseng go tsara ba tsaya motho o rata mo wa motho o rata menate a ta ka mo kerekeng jwale wa sone mogale ka o sentse a tsene pele ka monate a ba rapele go ka tsaya motho wa malofo ko ntle kwana go ne lo ka sotlo wa tsaya mo kerekeng o tla le ona ka mo kerekeng jwale ga fitlha mo ba le mo profeta o ne le profeta mara le tshitsa o tswa le tsona ko ntle go ka tsaya motho wa di-minute mola a sa phele bophelo bo botse ga e tla ka mo kerekeng a ne go fetoga o ne go tswela pele ka minute ka mo kerekeng go ka tsaya motho wa dintwa le eng ko ntle kwa o ne gore a tla ka mo kerekeng mara se ka fetoga pele ke batho ba metla ya bophelo ke seo se bona mo dikerekeng that is why melato e mentši e re banang ka ene re kwa e tswa ka mara dikereke because why bana ba modimo go na le selo ka mona kerekeng ka itseaganyane go na le selo se se tshwereng kereke jwale ge lefatshe le tlhakatlhakane so bana ba modimo modiradibo a tshwana le morapedi bibele a nna kere a re botsa wala o tse gore bibele e reng ge nke ba dumetse maatla a modimo na a tlo ba bositsa mo lentšong lentši la modimo le reng le re ba ratele le se ka la rata lefatshe le tse dingwe mo tsone gobane wa rata lefatshe le rata la modimo a le gona mo ke bibele ya ke ge nke ba ile ba dumelela moya wa modimo o ba šomiše nke ba se ba be lovers of pleasure even in the first place because bibele re go se kwa rata lefatshe mara go bona rata lefatshe because ntho e nne sentse ba tse e ba bositse mo lentšong ba e ganne jale ba tlhakatlhakane ba rata lefatshe le modimo ka nako e teng jale go sa tsebe ka se ka mo kerekeng o gifted kwa ema ema o dirang ga opela go a kwagala ga rere go a kwagala ko gifted jale o akantšha ba bantši ka mokgwao kereke ya tala ya ka tologa mara tabe kgolo a se go tata le go entertaina batho tabe kgolo bona modimo kae ka ra selo se batho ba leng busy ka sone mara ge nkele batho ba dumeletse moya wa modimo
o ba tlo ba tsea wa ba botsa mo lentso le ka se ba dumele hore ba be lovers of pleasure ka ro ka tsere modimo wa ba rata le mmamona ka nako e one Bibele ya gana jwale ka nako e le fase le ka mokgwa o bana ba modimo le senyegile bo metleng ya rena ke di metla go pele di saile ka moka di mo ka bo 1983 kuile go tswelela wa thoma go kwagala mo lefatsheng go na le monna o a tswelela a shumisha ke modimo go feta ka mokgwa batho le ba tlwaetse le tso ke le kereke tsa pholoso ke re ka go 1910 go 19 mawa le mona gonyana mara monna o ile ga tswelela wa fetela go na le monna wa na le mpho ye se tlwaelege monna ga rapella batho a se tsela ja rapella motho a feta ka go rapella go fola le semetseng difofu di bona same time di golo di emela same time gore a bone dipono ja di multiply and ka mo go pona ga ke le tla fela re kwa batho ba re ba le ka dira dipono mo ntleng a ke le fela le ba kwa ba profeta bana go ya rena gore motho wa ona go tsa tsago gore sa dona o rile a re go ne le mme ona o apere go kwa blue go apere go kwa blue le mme e tla ke go ne le fight asa go bisa ba le ba bang ba le sa ka mo ka sa tsora mang ke ma ba tla ba le fight wa bona so ta ba go ra ya create go go na le guest work enji jwale monna o le ngena mo ba go bitsa ka lebitso le sefane di address ya ga go ga le makata ga o le tlhaka mo tlhaka sa mo ba bona ka mo go modimo na shumisa monno ka ona ba batho ba thoma go le mo monna o na le something ka ene amen ka bona di ntse di ga thoma go tswelela lebitso la monno ke William Brennan modimo a khutwa le tlholofatse jwale monna o modimo a tsea ministry a tsea monna o a rena le fase ka moka di kereke ka moka tsa thoma go di gape le tega go lebella ntse modimo a dira ka moka because modimo na tsere monna a mo emisha mo metere pela mo yona ba bone something ba tswa di mo go marapedi a mmitsa ba tswa monna o ga bolela le modimo wa mo mara modimo ba dirang o ba le ka go elebetsa monna o lore o thomile no ba mo re fela a mo dira a prophet to a generation jwale monna ola ga se ka mola e se fela a prophet to a generation but a messenger to a church age modimo a le sha monna la ntsa mo phuba a ba bontsha a ke gane ke na le bana ba ka ba le dintho ba rera ke na le bana ba ka ba le dintho ba profeta mara monno a profeta mo ndebe ya bona monno a re jwale ka bona o ka go modimo ya go ba ga pele ka ba mo lebelele because ke ka mo go modimo a nyaka ka ona ya modimo a tsaya Jesu Christ ba dira metlholelo o boka se yeme go go tsa mali Jesu mo tsa ba every day mo tlholo Jesu mo na tsa ma ona every day e be ba mo tlholo ba ga pele ka ba mo tsho ko ena ma le Johane ka mo because se modimo a Roman point station a ya mo tla nna kana le ba o dira dilo tse ding ka mpoele mo le everybody wa hema a go dira la mo because modimo o ne o re thomo le la mo no la le motshele a bolele polelo ya go tswa le modimo jwale monna o nka tsene go karata wa tsa re fela re di bolela mara monno ile ya re ge bophelo ba go ya pele ka bo 1946 modimo a mmoja go santse tsa maya a yo rela le fase ka o rela magoshi le tse ka moka na go bolela ka eng ke bolela ka mo profeta wa nako ya rena go tswa go kae le ntile ya nako ya rena ke because bana ba modimo a go thusi o go itse batho ba le batho ba kholo mo le fase le ngolo le tlileng la etsa la monno le fela le dira dipono le dira le polisha ba le le tsamaya mo gaufi lena a fela go tsa batho mo le le tsamaya le nna le ngolo le tlhatla polelo ka moka ya monna o le le mo ntšha le mangwalo le ngwana le lengwe le ngolo le mo ntšhelo le ngwana la mala ka chapter 4 le wala la bojar wa bona ngolo le la Malaki chapter 4 go wena phethagalo ya lengwalo mo metlheng ya gago go wena mo profeta wa modimo a mmetse mo bolela le batho jwale a re o bala ngolo la Malaki chapter 4 bana ba modimo re no go etsa dilo na di tsamaya jwang because kenya kwa mo tabeng ya lentswe la modimo la nako because lentswe le bana ba modimo le tlile ka mo profeta a ena go mo profeta fela ja ga ile ke bolana le last time o se nyotse ba mo profeta o file kwa ka mangwa ba mo profeta o ke mo profeta wa Malaki chapter 4 na go bala mo Malaki chapter 4 he o thoma ka verse 1 o theo ka le yona ke mo profeta wa sentse a tsonele before le fast le fela ba mo profeta o tla ka ra o tla ka le go ile mo fast le
Likaras ni mo sa second Timothy. So the mo se speta so bala sa kreke kakataka ni. Batu baraka le pass of ta ora tamuji. Batu balele se to sa bara be ba sa dimele mata muji. Munna o mu agara generation ye. Mo mi kenya mo felo ngelo le la ta munna la mujar kina. O sona le ngelo le la ta mare. Kana bueno meki o sinta bene ngelo le fumene ngo di mondala ta mara le sala mujar maria. Wena ko na o fa tshunga mara ba sa dikamuka. Ngola la Isaiah chapter 7 libo le la ka wena. Ngola Isaiah chapter 9 libo le ka ngwana o tumbele ba. Amen. Arabale. Nani polike wala kama ko Malakia chapter 4 verse 1. Sema ubane kadile ulipicha wala rekeleka. Amen. Kalo na kadile baipoti bote leba kila mobili bato wa makobe. Kadile ole kaone ko batuma ko yalo mole. Sete ba karishi mudu leka. Heli ni na bali mo ipa ina laka. Le ko kamela di kadila toko. La polito di kironja lona. La to kana kama mama mama ne anunde. Bali bato watakelwa. Kao bali bato eja munguka kasrali na ukale. Kata kileo na kilibeile wu uriyalo mrele wa masha. Le bali muna wa muje mukanga waka. Oku na ijiwe na sabenya urile au nie bote ba Israele ili itaelo ili tsane. Sema muna na kuguma Elia mprofita alipotawule na kuteko wapi daga kileo le logolo le lishisha ola mre. Yena ko sokola lipilo cha kutatawo bana por babu ele ko bana babona lipilo cha bana urdibu ele ko tata urkitu to ta ka polka le pasi kan lakamuka. Amen. Amen. Vale le wala le wala ko sito bene mo profeta wa ta le pasi mo me kenya ko fele. Before mo duma fa official pasi kamundo. Before Jesus Christ awala wo we le pasi. Now mo matwar na dile wala alebella wala kuma mo dimo abolelang le fase ka moka ke reke di mo dia redibi a di bolela ka moka ka ra betewa are khenga tsume Elia mo profeta ke tlo tsana ka la ka moka ora borapedi ka moka ba le fase le ba ka moka ba le fase ba itse batho ba borapedi mo dimo dilo tse ka moka tsona a bolo le one le qualify mo pila borapedi ba le fase go fitse mo dimo ga lebella go mo tsele ntwe one yeo ka eta mo le ngana borapedi mo tsele so much mo le modimo bilare ka ba kana ba dimelang nka dira tsetse bebele e are ge e ya ga tike di tlola ka le fase ka moka di kereke ma mebuso di nna le batho ka mo e ra re ya go ntse kereke ge mo nna wa tselela e mo tie mo tse no le e tloga di ntse ka modimo tota Ya. Wa. Now kuna le toko 1983 mara o ka ba wa lebelela dilo tse batho ne ba di dira ka mara pedi ka 1983 1946 o khotela go le batho ba profeta ba dira ditse ka mo mara condition e o ntile gona mo dumare fa se ka mo gore di tlole la ka ba profeta ba tota ba re morena ka ra ke le tsebe ba tota ba re pele ke ba ara ke le tsebe because why mo le ntlo batho ba e ba la kredi batho ba bebele bo le ka bona mo Malaki chapter 4 e bontsha ka botse mo kereke e tlogetse tsele di mo le sona. Amen. Ba di le lo ka monka ba le di campaign tse di golo o ka go le meeting e go le le ona ka mengwaga eo banna ba tsana le bo Pilgrim mara di tlo di le ona ka moka modimo ke tlola tlhale fase ka moka. Yeah. Yes. Tsala ya bontsha the world system ya bona ke the religious system ina le ntwe mo e di kereke di le golo batho ba tsena batho ba tsone di baile mara ba le ntwe mo e modimo a banya ba le ka mokgwa. O tsona le Jesu Kriste a fihla lefatsheng a kry-a bafaratei ba dutse mona ba rapelela batho kore kereke le kgolo ya Jerusalema bebele le batho ba kgone ba itla mo kereke ya Jerusalema ba tlo bona mara ge ba fitlha mole Jesu Kriste a bona bana ba di hele ba controla kereke. So the same thing ge modimo a lebelela kereke mo nako e re phela mo yona ka ra marapedi ka moka a o ka a bolelang a ba ntse a le gona mo mengwageng go botse le morapedi bo one bole modimo ba bona go ya mo ba balele because ne ba le off the line. Because ba direng ba tlogetse ditlola modimo ba lata ba dira dithuto tsa malala ba tloga o tseba ba ruti ba ba tsale mo le a ba kre mo bebeng
ge wa ba bale la bara go polo so ba ba se ba Korinte mara bese la tlan ya ga mufata ya ne ba di mele ba le ya ni o ya no la mo chapter ye 1 di verse ta la tanana ye ba re la Korinte ye ba ke la yona o bona go le problem mo ke le ba ba ki mo tsala le tsula mo di mo ba ri tsala although in religious people but they are lost they are deceived because all are not in Juba but now we can use mara ke ni ke a system of unbelief dole mo di mo aromela mo profeta mo na go ya re mara ya mo point ya ke ni se dira mo na mo di mo ave mo rapedi wa theresho mo na go a true disciple mo na go ya re modimo khutso a le thoma fatshe jale devenir Elia o tshwaretse la dipelo tsa bana a di bushita mo tsa botsatsi because why the new generation ya batho bana no ba tsule mo the old generation ba ne ba dira mohuto mo so ba rapedi o no le gona mo tlhenya mo fela ba tsule totally mo se dirile ba rapedi ba khale mo tla ka bona tumelo ne ba dumela but if you come right there, come right there, of course, what time is the one that you okay, the bar, Ramar, Jola is there, I think, so I just to tell someone else, Viamo, what just to say, the Pulos, Apostle of Viamo, and Swat. Yeah. Mara came on Conan, Maramuka, one of the Timon, because I am on native. Yeah. So, crowds are to more religious denomination. That thing is lost. Yeah. No matter how good it looks, what I'm doing. If what the denominations are lost. Yeah. It's a strong statement, but it's true. It's very true. And tell about the denomination about to come over to watching, but yeah. That is very true, friends. Jesus Christ, I am on Jerusalem, about image. They were lost, but they were happily lost. But having a really program about but it's happening in but lost. So Oscar Alamonat, a part Biblia, very the world system, their religion is lost. I only didn't show one so do it all those things about it are Mola. The whole thing was some of them okay, I'll come to this in a few minutes. Well, yeah, one child was even in the Muslim the only thing you need to shop was a pay the fasting, the child of a pay technology come. Ye got to shang would you mind this one? Can you promenade a young prophet? Isn't you already told us how to pass the camel? So, about the only way out. The Lord ever come to go to the room. Aragua whatever. Yeah, but we some to 2 million Gregabo. Amen. Jesus Christ of Asoma Gregafi. Kaba Wutar, Levama Diva Lily Lava Farate. Who remember who you more than Jesus Christ? Also, I come Farate, I take a hello Raphael, Shuka Mukamuna, who are no more Farate, Amen. Jesus Christ came in the earth. Wama Diva Lumo Farate, Umanawadi Hell. Umuta Makamau, or Robana Jesus. Again, who come with the Marco to Tomo, whatever Farate are right. Why laugh? This man was this born equally to them. Urapela saw Tabayo out because Usuru in the past kind of one. Usura move a little to him. That's why I will not go some money. Local Livina. We know the money little Cassidy. Chibali charge. Vale, era que ya me cae la audiencia, o va a querer que ya me queda Malachi chapter 4. Totally, era no more. Because then que no more the fact. More the more que no so que hace, while I have like you come to take the bullet. Si fait, ça requiert que les hélènes ne vont pas avoir. No, nous va les hélènes ne camara crée. Du le temps c'est qu'il prostitue, parce que on va le temps voir. Amen. Modali ya kama kreke, bali ikikaulu, le tele of the prostitute chakha. One bring that in the check. That thing can happen kama kreke, mara batala bala, but why to no bonadiyo. Wala mo din. Hele, but I khule kama sayo.
And the kereke is negligent so. Yeah. What are the only things after because but we need the Lokamara kereke. Yeah. Mara kereke man. Amen. I want to get it so. Rapela man. Kau ruwa babo lava. Baruwan wala baby. Wena o re mo le motswadi wona mothatswele la ka mogale o di ka mo kereke o dile bana ba ha. O kre mo mo bana ba ile maswana bona mo ba bona ka ba o bona o ile tsa mamma. Ba mo la aga di pa le swana la ha. Mo da umma o kre ba le jela sa ke ko ba bla ko le belela so ba le ke maswana. Kala phana le bona di nomoro ba ba bona ntwe ya tsa modimo e no ba ile ka kerekeng ne ene ka ba la ba ruti ke maskega ba raka tšheleta go le di kabelo ba no go fuwa tsona batho ba ba se rapele go tseba banna ba ba ka basadi le gona ka mo kereke o na le basadi maka ke monna ne o na le voice ya mo tla go pela go haire ba ka thoma o bua ya senya bana mo modimo gape le dilo di bolela ka ba khane ma mo nore nga tsare e fangedi jwa hele tsene ka mola le botho le bolela ka le modimo o ntsha hele ka kereke ntsha hele ka kereke then we will talk Jesu Kristo ba sa dilumo la ba botsa ka tate 1 le a bolela ka modimo fela ka ke mo ba rata na bona re a le ke ba botsa ka le nneng a re ra ba ba sa le mola le ba be tile di tshediso ba sa tlhaga ntsha mapena ona o tla bua aba buti amun ke mo asilo asipe kuya tsana mo ba khana tsene ba ga tsa mo fara tse yuro afofi ba tla ka se mo nna fo ba ra wa se Jesu what happened aba tata ro ba phatala na feta a gona re na kore tsana kwa mo kwa tata le o dira mo kwa ba tla ka no ba mo la ba dia ba ke thatala no ba thabile melala ya efangedi ya khala le apela e free fa ba tsa fiona people must know the truth when not more than gidi lo rubu tse gone se re bona o skwara tlela le sathana kwa go wa sathana kwa mo tsisha ka a re mona modimo a nna le ka so this is the church e modimo a tswileng totally ka mara yona and anything ye clear under Elijah modimo to elaka it's very unfortunate but this is true anything ye clear le o sa katana ke re go bona le dikereke tsa phulu ka go tsoma mo modimo maro ba ka dinyaki because what ne ba tshomile go ruta dithuto tse dingwe and because it come out ona ya ka ke tsepise bana ba modimo jwale monno o Malakai o ba tsenya atle jala ka mo professor o ba le mission o monno modimo o tse monno ba mathobo ke re o botshetse dilo ka moka tshele dipelo tsa bana o di botshetse mo botala ya monno go montshwa batho ba o lapela o ba botshetse mo mangwalong ba bona le go tsa ka bona ne ba dumela ka kereke ye rapelang le kana pulu le fofa mo a e tshwane le ba apostole ba ne ba rapela ba di ba tshape le yo ba fashion ya go bolokana le go no ba di group e ntsi ya ba mara a se ntwa modimo ke number 1 and jwale a re boleleng ke boletse ka mo ya mo khatwa mo tlhatsile o tole go potsa dilo ka moka and then o tloba a le botsa dintse Jesu Kristo a le tla di bolela a re bona nga mo mo khatwa go wa idira le ntlo ke le go tshela ga le mo mangwalo ntle le tle le bona le modimo a idira mo le go ya rena go ya mo ngolla ba Ephesians chapter 2 ba Ephesians chapter 2 thoma ka verse 20 o e bala o tshilele ka mo chapter 3 o fitla ka verse 6 o konna modimo di rileng chapter 3 verse 20 o bale o fetse o tshilele ka mo chapter 3 o tle mo verse 6 yona ni kwenti ya re bona e bala ga tsela le a re kitwe o di mo ga motho wa ba apostola le ba profeta mo ni bele tsemile o ile o yena Jesu Kristo mo a go ka mo ka o ema ka yena o ka tloa ka yena ya bantu kgetwa mo le ka yena le go tla ntse ba bangwe la ba bua go bya modimo mo ye amen ika ba ka leo na Paulo ke le go mo bolela ba Jesu Kristo ka ba ka la le na ba ntle le e tsa ba balaki
yo ke mo filwe wo ke ba ka la go go filwe ba ka la lena le kuile kira bulbulati ya kaurelo ya modimo le kuile go re ke ile go ile topa ke ditibishikwe ka putullo ka mo nkile go ka le ngwalela ka go difana mo le bala le ka le bua gore topa ya trase ke a itseba ke topa ye ile go isetso ya tibitwa bana ba batho ba mabaka a mangwe ka mokgwa wo ba ge o ikutullwa bapostola ba ba kgethwa le ba profeta ka moya metlheng eno. Amen. Amen. A re tshwara Paulo o bolela something o re ke leng kwa ke rera ke tlo lemoga gore ke tseba the ministry of Christ. Yeah. Tabe ke bolela ke tlo lemoga gore ke ntho e ne e fitlhilwe because ke tswang lela ke tshwere ntho e le gore e beng ke fitlhilwe e sa tsebile ke batho ba dinako tse dingwe mara rena ba apostole le ba profeta modimo o re fa yona ka moya wa gago wa bona mo mokgatlho o dirang jalo ka nako ya Paulo fa motho wa mo ne o sene gore batho ne ba sa tsebe gore ba tshwanetse ba beye kereke jwang ka order o re se na tla bolela gore dimpho di beiwa jwang because dilo tse Jesu Kriste na ka di bolela mara batho ne ba ka se dire so dilo tse Jesu Kriste a ka di boleleng ge o ka Paulo o mo file ke dingwe tsa tsona Paulo tsa di bolela a re ntse ke ntho e le sa tsebile fela nna ke di filwe ke modimo ka moya wa gae ke ntho modimo a e boletseng and Paulo a thoma go bala buka ya Hebrews o kry gore go le le tse di modimo a dilo mo Paulo o ba ga o tsa molao wa kgale-kgale wa motse a ba bontšha ona motse because dilo tseo ne di lebetse a tseye kereke a e bea mo lefelong gore e kgone go ratela ka mokgwa modimo a nyakang jale a se motlhaolo ge modimo a tšea monna mo nako ya rena a mmontšha dilo tse jale ka gore ke le bontšhitse ona Paulo se le yena modimo mo šomisitse go dira exactly ntho because Jesu Kriste o le ntho e o dira ke moya mokgetho Paulo o ba kgona go ema a bolela go na le mongwe mo motho o tla mo metlheng ya bofelo a dula ka mara a kereke ntho Jesu Kriste a senka e bolele ka mokgwa gore go tlo bana monna o ne boletse gore kereke e tla ba e ba le dihele mara a se a bolele ka monna mara Paulo a bolela gore ntho ke monna o tla ba dutse ka mo kerekeng mara fela tshwenya o tlo o tuloga mo metlheng ya bofelo a bontšha gore gore o sa le moprofeta o mongwe gape ko pele go na le monna o tlotlang le ena a feleletsa the mystery of Christ lena le nna bana ba modimo ya ge e ka re taba tse re di bolelang tse di ya go latlhegela relax re record mo gae mo come o kry di-recordings o dule fatshe o fitlha gae o thiletse o tse bible ya gago o thiletse ka leswa o checke o kona le tse re di bolelang a di jalo mo mangwalong you'll be surprised dilo tse di le montle tse modimo di boletse ka mokatso amen jale modimo a bontsha monna modimo a bontsha mo profeta gore jale tla go bontshe dilo tse kereke ya metlha ya bofelo e di dirang tse lore di be di se bona go mathomo barapedi ba mathomo ge batho ba rapela ba re kona ba kreste ne ba sa ditse dilo tse lena le di dumela batho ba metlha ya bofelo ba penta kwa sele ba bona le ba marapedi ka moka molao ka moka dilo tse ba di tshwereng a di ke mo bebeleng ya mathomo e modimo a mmontshitseng yona o ile a mmontšha the Godhead a mmontšha ntho ba ke trinity ya eo Trinity go e bala ba re ke medimo e nora ba re ke modimo o one God the Father, God number one, God the Son, modimo wa bobedi, God the Son, the Holy Ghost, modimo wa boraro batho bana ba bofelo ba rapela badimo mara ba ne go dumela ba rapela and ka ra kereke ke le ba pholoso ne go ka ba tlola le ba ka ba o tshwara ka matsogo ba o Trinity ya modimo mara ke badimo lotse and mo bebeleng a bona batho ba ile ba dumela badimo ba tere le ngwana Matthew 28 ba se ipusise ke matlo ba ka ba ipusisa and go ba bona ntse a tle go file ba go go ba motho ya hello Jesu na leta ba ka ke motsisa a tlo ba khanyana dilo ba mo fara tse go mo ja bebele di ne la ta tse la mo ba a ere manyeno mara e di because lina le go le ba bona le tsone ke ngwana le file morwa wo puso le go le betere na le tsela di mate ke mo eledi ke ta tswa sa pele modimo sa pele bona ta tele morwa le modimo ke mphewa mara ba bona tsere modimo mo tsa mo le bella bibile ka mo ga go le mo ba ile ba bona tsere ke pela le wa di ke fitulo ka mo ha wa di ke fitulo ka tsere tre ba ile ke ba ile mo sa tha simple and it is every church
Yeah. Every church, but you will Trinity. Amen. This thing I keep on moving. I think it to make it Jesus Christ. In Jesus Christ. In take it to your Holy Spirit, unfortunately. Yeah. Yeah. Mara mutumu mwari yarapenda userisulutsela. Bopro kunima monsa the first nation tikile la shakamuka. Kile kibuleti Israel uthoma kuma thomo kare Israel thompamra na mutumu wa uskabali milime mo pina. Kereke ya mikabu fele wadimela mo badimu babara. Yes. Amen. Asiya mudimu. Yena ke badimi mo ba tlega kereke. Ai karo Roma na ile dithomo. Ibe ali tshwantshe tsa ona ka mo kereke ro to bona. Ke batho ba bantsi mo se ntse ba ke tshwantshe ka Maria ke tshwantshe ka mangolo. Ho tsana ka mona go bona ba ba phadile ka mo ka badimo ba hao. Yeah. Amen. Yes. Yeah. Aba bontsha gape le hore jale anything bana ba thoma ho rapela Bibele a gone leina le lengwe le 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 tsilo le modimo le fatshe ke se leina la Jesus Christ Bibele e bolela jwa ke matoro ka mo ka tsokuna mama re go ba dirang ba kulwe ka Trinity ba rapela ba ka Trinity ba rapela ba ka ka medimo ba tsene medimo ya bona ba itse ba ditwa ba Christ kreke na ba rena di bana ditwa ba modimo this is not of God Yeah. le go ka dira metlolo e be kae ka Trinity this is not of God. Yeah. Ke bona ba tsolo di le tshola ba ke ditseng a ke tsona ke kereke e tsene ka nya ka nna mo ntile ka di le mo tsini yo di mo le ka thane mara this doctrine comes directly from heaven. Yes. Yes. Then ona ba ruti ba ba tsaka ntse bona mo Bibeleng ba le ga le mpho wa tswa ntse ya re mosadi a ete monna ka pele e thobile e tsile batho ba thoma wa go tshela ede modimo nna ntse ba bile mona masadi ka ba ka a ite ya roa tseba a kitima a ja ga feta o fa monna go ra mo tsa ditse ka pele a go ba nna kila se le yone ba tsile mola ba thaba mo tshimo di be di se ke mosadi go pele a le modimo mo Bibeleng ka moka go le go ila bya ga ona mo rutu wa mosadi ene ona ba sadi ba go rapela gane ba sadi ba batho mo ba ona mamotla Amen. wa modimo mo le mo Bibeleng ka moka no se le mosadi mo ona mo rutu a thoma wa ona mo le go ya re Bibeleng mo rutu a ebe monna wa mosadi mo wa now Amen. di kereke tsa rena le ba bantse ba pholoswa ba lo gana Bibele ba e dibeletse ka mahala and ba itse ke ntwenya ba lo ra a itse wena ntse ya tsenya ye ntse e tswa ka Satan. Amen. Amen. Then ba thoma ba le ka ba mo mokgetho a ba dimele mo mo kgetho go le motho wa mo etse mo mo kgetho ke motho a fetulile ka mogala Yes. Yes. e se mo bolela ka maleng No. ya ka kana ba dira ba dimele go ba bolela ka maleng o re ke tiene di ka kwa ke kwa electric ke tima mo mo go go ke mo mo kgetho a sona mara ba tso kreke ta polo se di dimela ntse mo 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 a se mo 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 ntse because mo ya mo dimo ke se mo dimo a se go metso se se go change ka mogala se ba re mala go putsa mo rapedi wa go go fana le rato la fa se ba a o ne mo wa mo dimo Amen. mo ya mo dimo go na se go change go so change a se ba tla go tlo botse ke nna pedi go le ka ke ra so change ai wena self wa ke tsela le go ntuna le go di di Yeah. go ka tsena ka mara ka pele ba tsela pele le tsona ka ba fora di motho a se tlo kra mo ka mo mo kgetho o tlo go tsia o dira dibupi wa se tsiswa Yeah. le tlo mtsa fala mo ne ka ba o tlo ba le tshao a bele gane o tlo ba le ke o tlo thabisa ke ntila mo di mo 5 mara go se na mo mo kgetho so things Yeah. ke mo asa tsole ka moya le ka lentsi ka ka tsana le go dimo Yeah. ke le mora pedi ka mo ka ba o rapela sa ile go dimo o dira ka bona ke mo ja so le tsaka ka di tswa mo dimo mara di dire mara o fitlhelele the main one Yeah. Amen. Yeah. a kry bona Amen. e nngwe thuto e nngwe ye motlhanka modimo mo ntse tsona ke le go le bella mo Bibele a ye gona mara batho ba na le yona kita ba denomination modimo a fika ka denomination modimo a fika a kereke leina di kereke di o di o fa ke na maina Yeah. le ba rutwa le ba tsena le ditso mara mabitso a di kereke a tshimile na mthane batho ba rapela ba sanya go busa ke modimo ba dira fashion kereke ya kae e dira eng kereke ya kae e dira eng ke o di tshimile ke bona mara Jesu Christ le batho ba ka dintsa ka di bitsa ka di nyangaka Yeah. mara o le dileng denominationalism is the antichrist. Yeah. Moya o thomile selo tse tsa rona le ntse ba ke denomination kereke e raniwe ka mo go e raniwe ka ona a se moya wa modimo bana ba modimo a dilo le gatelela this is the truth Yeah.
mara o ka tambola re tlhakana le bona ba tse dikerekeng ba dumedisa a ba tsenya tse Amen. a ba tsenya le lo ka re wa mmotsa ke ena matho mo tla ba go tsa ra se teng African teng ka kereke Amen. mo tla ena South African Yeah. wa mmotsa le bona ga bona ape ntse le rapela mo ena wa e bona mara a re rajwa ai di rata Israel ba ka hona a re itse ba ka hona Bibele o tshwere mo tsa maka ena so my Bible ya go ganetsa mara o shwatla bona mo le go ganetsa Amen. kra o mmala ditso mo Bibeleng ya mara ka dimele o tla ka short stress kethe moruti wa bona e mosadi ba direng ditse ka mokate wa ba kolong ka Trinity a ba re ga o bona o le gona dire makopo a re ka mabitso a mararo a re mo ntšha wena a ba ke wa itsa a re ntšha wena se ka mo ba se ba ditumela ka ona tse tse ya botsa bana le go filo ba ga mo pa mo mara le ntila motho go na ba le yona ke go tla tswa nnete tla go bona wa na le bela Trinity ka mangwa wa na le bela ni profete ba dino ni tšhenga mangwa o bo kree mo mangwa o ka se mo kree ntwe e se la tseo Amen. serpent seed batho ba tse re utlhagile mo tsome e ke ba re ba jele apole ko ka apola no apeta we tla ba e mo ke apola e senya ne ba jele ka ya maka ba re ba fetsa go ya apola matho a bona a bule ba bona re ba apa ka nne ke ile di apola di bula matho batho matone se ndi go fa di apola ka re batho ba ka mamo ba le teng di ke ba e bona ba apa ne ga ndo ba fa di apola di ka ba thuso mara ya go tsela tsa apola ba ja di apola ba 3 minutes a ba bone ba ba apa ka ke ile mo tsome dina sa apola ya apola ba ntse go ne le thuto e ntse mo le mo menetelo le batho ba tsene kere go kra motho ya nna le ke a dile itse ka mabitso a mara go ntse ke dile fa so much mo le ba se kere ke ba tsora mara rona o mara o ne se a di mo le mo Bibeleng go ka fa mo Bibeleng ra se ona Bibeleng go mpontse mo ba re mabitso a mara go wa re God is the Father, God is the Son, and a ona ntse mo Bibeleng no God jale ke thuto ke ka ke le fa jale monna wa modimo ga e tla bona bele o ile a tsona di tse ka mga dilo ta di swang ona modimo go lo ka tshala o mo pleke yo o se wa tsao di le denomination because that's the thing that can be ka mo bona Amen. jale monno William Branham mo tsena kwa professor mo fatseng a ba bontsha a dira metšholo a mission go le ba mo rata ka mo o ile a tsoma ba botsa dilo tse ke le bontsha tsona tse ke re moya o modimo mo tse o dirong ba raina ba rata ma jale a tia batho a ba bontsha ba ka lentsi la modimo go nna le dilo tse ba di lebetseng telo ba di tswele mara o le bella mo letsu a di ka mokgwa ba la tlhele ke ntulele mara ka feta go ntja batho dilo tse di boletseng a sole gore a ba bontshe dilo le sa utulwa jale le ntule le sa utulwa le gona mo kae mo Bibeleng ke mo kae mo Bibeleng go le ntule le le utlile a re ba le Bible o le tle le bona taba tsa re itlhomeletse all right are mo le la Revelation chapter 1 before ke fitha mo eo ke puditse bana ba modimo today ke ne go no tswalela ntwe decently le tsamaile nna ya ke go tswalela ga botse before ke fitha mo ke mo tse ke mo le fa tsona le di highlights bana ba modimo a ke le bontshe mo le ntinde le wa dibele go le ntsepe go le ntinde le wa dibele batho ba le dibele le le mama ka o tlhakana le motho wa re ke rapela o mmalla lona so o mo kwatisha go ka balla monna moruti wa mmontsha o le moruti a bete o na ka mo go di dirang ka ona le go lebetsa masea ke Bibele e seng re le go lebetsa masea a re mo Bibele go fetsa mmontsha na le mo Bibele a re masea go lebetsa a sho fatsa o mmontsha Bibele go kolotsa go ba dumela a sa wa raba o lo botsisa treta re kile wa ba tshwana nkile wa ba thomola ya ba wena o ba gore mo ditutlo le tirela bothata re ke tsamaye ka re ba tswa mo mangolo ba tsena mo name ora ka re ba le Revelation chapter 1 re ba le verse 1 re ke re ba le verse 9 go verse 10 Verse 9 verse 1
kutullo ya Jesu Kristo ye mulimo aifile uyona ya ba go bontsha bathamka ba bangwe ke dikgogo di rega ka pela o ditibishitse ka morongwa wa gagwe yo a mo rumilego a tla go Johane motlhanka wa gagwe. Amen. Jwale mo re bolela ka Jesu Kristo o le re ha sane le fatshe ra bona bana ba modimo Jesu Kristo o le ke na le tsiding tseng ka le botsantso mara ke le botitso go nyao nka jwale me ke ya ge Jesu Kristo a tsamaile go na le monna so ba se Johane o mongwe wa tsona ba Jesu Kristo be ile ke la tshwara a iswa tlhaka sa Patmos. Jwale ga a fika go tlhaka sa Patmos Jesu Kristo a e bona ka mo yena jwale Jesu Kristo ke a bona ka mo Paulos a ya ko lefatsheng la Damascus a re ke nna Jesu Kristo o mo tlhomereng Jesu Kristo ke betseng mo di file Paulos ya moana a re ke sepiri se se sa tsebile jwale Jesu Kristo a sho o a tshela mo Johane o re kutullo ya Jesu Kristo ye modimo a mo file yona gore a e bega bathanka ba gagwe ye tlo dira ka pela Jesu Kristo o itlisitse mo Johane ke ke dingwe tsa dilo tse Jesu Kristo na tsaya di boleng ra bona bana ba modimo jwale a shile ntse Jesu Kristo a tsaya di boleng ba rutwana metlhele ge ka tsamaile o fela a buya a le moyo mokgetha a utulela ba apostola le ba profeta because le ha le mo di ba thuto ya ba apostola le ba profeta jwale o lata mo apostola o ikutula mo yena jwale ga ikutula mo apostola re verse 9 verse 10 verse 9 ka verse 10 ke thomo go direla ka pitana ka re ke lebeletse gore still ke fetsa ka nako la Johane wana bolela fa o ba le lena re ka ishwa re botwa re go telela le ba Jesu Kristo ke be ke le ka ke se ba re go ke Patimo molato ile le dikula modimo ile o khatela Jesu Kristo ile moya ka le ka la morena ka kwa ka ntao aka le ntule le golo le ke go bila palapala le re ke na a le o wa mathomo wa mapelele ke o le bona go dingwale kukung o le romela diputego tsa Asia putego ya Efeso le ya Semirina le ya Pergamo le ya Tiatira le ya Sardes le ya Philadelphia le ya Laodicea. Amen. Le a kwa go le jwale John o fiwa rona dilo ke di mo gapesitse nko lo tso di bona o di ngwana ke kutullo ya Jesu Kristo the revelation of Jesus Christ dilo ke Jesu Kristo a le kana lo ke tsela le go tsamara ga le go tsona a yo e tsore motlhamo ya mo khatoliki jwale John ke be ke ile le moya ka ke moya se ndreng ke be ke ile le moya ka le ke la morena ka ka ntha ga go la phalapha then John ba o motho di ka ba di mo tsona ke di ngwale ka ya ke a tsitse ka mo bibele amen e mo le John a go le ka tsona e be le gore go ne le o re o la ga le belela a bona go ne le wa tsamang ka moarang di thoma pole ke di supang jwale o ka botsa ba rapedi ba le mo le ba pholo ba o tsana di thoma pole di supang ke a ba tsore ke era ke ke speed mara di ngodi ka mo bebele jwale go ne le the mystery of the seven candlesticks o le ba tshwasa twa o tsira ka dilo ke wa ka ba la tsedi di tsebe ke re na bana ba motho go tsela pele ere o John amone o ba aphadima jwale a ba tsore e tlhalosiwa jwa dilo le fa le tsupela ka re ba la mara e gona mo chapter 1 go felle tae e re mo le so la gare o ba tsore dina le ditse shuta go ka botsa mo phuloswa puruto mo go mo phuloswa go profeta bo shoka mo ka rena dina le ditse shupa mo le tsona Jesu ke ba so botse because ke di phiri di loje mara le tso ba di phiri fina o dikisho mo profeta a tla tsubole jwale ba rapela mona batho ba tshware dilo ka moka di la mara phiri tsa bona dilo tse di bole tse di ba di pishiji mara ba tla pele ka we are going to heaven we are one mola o kana le ni tsuka moka jwale ke the mystery of the candlesticks go tsela pele le mangwalo mola o fetsa go fitla mo Revelation chapter 5 bebele wa thoma tshwara le moloi or wa bonela gona le buka e le mo letsong buka e be mo dilo ka ntle le ka gare e bo dilo ka makutu a supa go ba le mo Revelation chapter 5 go ka botsa motho wa any religion wa rena buka e ke eng go ngwaluleng ka montle le ka mogala a ona ka wa raba ba gonna jwa gore ba tsamaya ka mo raba rapedi ba ba sho gore ba dira dilo ka mo ka right mara ba sa tsebitana ba re ba sa e ba le kar amang mangola ba tsore a ja go korentse a ja go ka le ba ke la go ka
because on a link to party and we're in Cuba to what I see. And you're not part of what I see to Valata. Then also la pile, go to the 17 and go to the 18. Onamo. Baby, able to get Savata, Petty Coaching soon. Says it's taking company now, Ramuji. Killing to Ramuji. Abati. Savata says, Madame Sadwasan and saying, actually, Sinuelo, after you come at Yabaka, Kimamusadu, Amamuzi. Marabaka, talk about. So, yeah, one shall go and pack him well in Tilamuzi, yellow in a choker, or it came to way. Marga party in my village. Jesu Christ, Moramu Katam Kaki, Otto Rapola, Kamuka. Yes. Little study part, I can listen to Kidikamu, Yakamu. No, Muna Wo, one Malakai 4, with the right of the party, the Mulina Mutan, who are now moving to the America. Yeah. You're a combination of what I look in what you live what you live in. She's already fit on with you. You're my party, one more, just what I live in I think it will. Yeah. If you are a prophet of the Islam, you will come away as well. I don't tell you, I didn't carry the literature, you know, one child, one last and Islam would move out of Fenella, heading now and Islam would who I want to move for a Scotland, Tapelo, Shukam, and the party, leave me no color in the election to one of you know, it's a woman on Vinaka away. Yeah. Because you will let a camera, you must see the Sancho. And when they have a prophet of our and when they have a prophet of our fear, when they have a prophet of our fear, what Pella talk about Muntaka Ravanicho. Not when I am a prophet, I would more happening to me. Yeah. Then I have really, the Revelation chapter 10, then it goes with house no faith alone. Revelation chapter 10, from verse 1, we become verse 7. Qui connect from our message for over the Chila Mudimula Verna. Dip to Lulu Kakabale. Hemos Alata and Chula Khan. Henry Nava and Chula Ruto Navaka and County. You're in Chila Mudimula Napoe, you will let it. Then Helo Laudicea, who was the Emosaka and Cow fellow. Jesus Christ, one note of Uto and La Chaka, so many Eliamo Profita. Elia at our Ruta, well, never know what we do, give you down the Tamamuka. Waiting at the Emosela sound actually in the past come. Arabian Revelation 1, chapter 7. Whenever I got to the equality, Abona Muguma Emolu, Marka, Apollo, Limon, Aperilu, Go Yama, Mulatani. Zakotarawe Silvia Localicaci, Mount Arawe, Alivia Locapoani Jamullo. Siaken Tarawe or Algerin Walonia and Adele Kutulu Piru, Kano Tulawe, Ladele Tuna, Arata Wade, Kala Sari, Arata Party, Akamuta in Tule Lulu, Saure Illa, Fia Kamuta, Nigumo, Pia, Quataman to Iona, Semi Yumoyo, Isu Pavo. Equality man Tuarona, Naka Yamana, Kapani, Tunin to our own Wolela than Nadere. Tella, who take Telebule, we won't give you Moyero, Etu who together in Wala. Viano. Amen. I don't know. What I lay in the notion, Urkagona, get up with you. I want to kill the way. Well, what I'm willing to talk about one matter. Nanaman like I did usually book at Ujumul. Laratamul watching the Watamul passing, yeah, while or how, while come when we will to Wapala create a roar. When how, while what can we do with S7? What food, what Wabali But then you wear is no Samona, meeting where I made in element to come around. Only, hey, I'm one like I tell one, Ulrafita, one man to a camera meeting, one with one. What I want to party with her, this is believing. Karabu to let us click on the party was seen with you. Jolo can all over as found one. Well, what I don't talk about no profit around the Take I'm such John country. Well, when I come now with you, what at the money you say? Come around, when you come now, Lata, just to get your chin to offer at Sorana, at the Sorana General. Kereka, I resume Kadi. Well, the John Animal Party.
o kwela mantua jone no wa kwela marwa mutsa o ska wa ngwa le bona ka motla mo khatsa ke o tlo ruta tsotlhe wa le hopotsa ka moka tedi wa dilo wa le ruta dilo ka moka wa le tsamaisa tseleng nnete ka moka be moya o wa sia mo nna tena di tswele mo nna di tswele wa di tlisha mo le jwale le bona ka monna o wa mo profeta hore o tlile mo le bona hore a tla phate ya buruta le ntlo ka moka a ke dipelo tsa bana di butsa mo bana tsa bana di tsemo mo tate a bontshe thuto nnete gore modimo ke mang a tseba bararo a bontshe denomination ke eng a bontshe meaparo ke eng a bontshe ba ruti ba kgethiwa jwang ka fetsa a rute dilo tse di ngwadilwe tse batho ba sa di buisitseng diphoofolo tsa go tlosa then ga fetsa a modimo a mmolisa a kwe polelo ye e se ngwadilweng ye Johane a ile ditso go e ngwana now ke eng ntho Johane a ile ditso go e ngwana ke medumo e supang go bala mo Revelation chapter 6 Bibele go le buka ke chapter 5 go le buka e go filo ka mahuto a buka e le mo Revelation chapter 5 a ile a buka ka ge bana e bula buka la mathomo wa tswela something a bule a mahuto a bule mara se John a tswa le a se selimo chapter ke se selimo chapter 7 se no ge mo a bolela a goeletsa mantsola a shupa John a tswa a tswa le jana ge John a tswalela o tswalela medumo ye ke le mo mo le mo ka mantwa mang ka e tswele le godimo le dilitsi tse tsa le godimo ga tsala le godimo le boletse tsa jana ka bele mo ka mo John jana ka ba ke le ka le godimo mo motho o e mo fa bibele John a profetika ba o di go fa go kae a ke ka go mo dikile di mo ye ba monna o tsore di phiri tselo le godimo le le tsori dina go ka mo ka se phiri sa modimo se be se le ka mo le godimo ministry o mo se ke le le mala ya ba ministry wa motho mo fa ya ba monna wa le fase a prophet o tsore mo laetsa and monna o kena le se phiri se tswaletse ntse a se tswaletse ke le gra ni go mo tsake Bibele a re Jesu Kriste a bofa titliselo na e lwana e John a laelwa bofa so ntshwere go rena e go file ke motho a instructile ke modimo e le mo profeta ge modimo a ka instructa motho gore a bofe selo modimo a ka palela ke eng gore a instructe motho gore bofolola selo o palela ke eng ga a botsa motho gore a e bofe jalo e re bona ka partnership ya modimo le modimo ra John gore ntlo se ka e botsa motho John ge a fetsa go kwalisa ba tsena go ka bala dilo tse di dira mo mengwageng ya AD 93 and 95 to AD 97 I think ke John a ba ngwala dilo a ke rena re mo AD 2013 nako e John a ngwala dilo le botsa John e be ka AD 95 between AD 95 le AD 97 because politics has declared the one over 2 years. John after mengwageng ke la tsamaya a yo ba a pastor ko kerekeng ya Ephesus a o mo bebele ba bolela ba John e tseng bila itse bala thaba go anta tsitse ara ka bila ntse mo modimo le tsela uta mara ka sebela era modimo o dile partnership le motho we are trust motho so much mo le go ba tsona le motho o ba tsama ka mara bona tsone ntse mo John ne asa bolele that's why I will be him because John is captive because now if we go to partnership ya modimo le motho modimo la tswa ka fa motho taba o ka e tshwara and a go dira ka adama motho a itse mara that for a season for the season that mystery e be tswile ka mara pele ya John then John le ka motho he had to pass away mara modimo na re fa a foretaste and John o tlo tsela a tshwara ka mo pele nya ga mara go tswela pele le lengwalo lena a re ba le tlemo verse yela ye nngwe ya because ke go tswalela ya ke go bana ba modimo la ngo tswalela ka eng o sa kwana all right hona le the written way ye it's already ye batho ba sa ikusising be the forgotten ye ye ngwadile ye le obvious ba sa ba le go take when she sent on the mystery of the lampstands, the mystery of the woman, the mystery of the beast. What triple six? When you about the triple six, keep in your content. But how do you do it now?
Bibele ke la pele ere ye ke nomoro ya motho it is a man ke molofi a ba tsene ba le di shupa ba le khale ke tine le ba ke tine ya tlhapi for sure Bibele ke ba botse this is the number of a man dilo tse ka mo ka tsona dilo tse di nyaka ga gore kra ke gona go tseba ona ba dilo tse di phiri tsa modimo ke mona go ya rena go tlile mo nna di buka di and after all ba le go di buka modimo mo dumile ka le na go ya go ka re ya rena ya mikhaelo felo le mo temo se mo dumile go ilaka so ntle le se ni ba thuje ke tse di tswale le tshitse ya ga lutula ke ntse e lo go lankra ke dira batho ba ba ra di ba nnete and ge motho a ka wa ga ba thuto ya mala ka for ultimate ko e bia jwa ka re bibele re ke tsalmele Elia ke tla hlala ba ka mo ya go e bia ba motse Claro, mucho Jeremiah mudima muda bolela le bana ba Israel ba tlo ya go thuta 70 years o ba sunjani a re ka joka a re 70 mara a e 70 oh wa 70 mogoba e pedi la ona ba mo ga ko bolla ka ona jwale mona go ya rena ba ba modimo a ile ba go tsata ya pholuso le go tsabaini trin tsela be ba go tsa fatana wa ka tsena o tshitsa to e tswe ka thathane ka pele Tanto una ba 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 tangara da system maro ke dira agri ka mo ga e ka mo ge o mo walna abulaba ile bruwa ga le le bruwa ga mara ba abulaba so tare o tara ba mona o ja bana mo ta bule batho ba mo tshaba go ntlo ta ka mo ja le na o dula le na ale bola o ba la ka mo ntlong ma polisa ba mo ka open up ga tswa o bola mo ka mo ne do wa tshaba ke motho o mo rata mara wa mmolo na sesetswa o na le moya o mo go ene ka se ga netseng train go sa ga ka no mo rata jwa ba ke batho ba system e tsone di kereke today e ka batho ba ne ile that is why le mmer kwa na re botse batho ba bona e tswa ka mara ntse e tswa after all because le ntse mo di mo litlile ke tswa ana a re sukulo ga ngo le mutho mo go di mo batla metsi o ba bolela le batho ba le ka di kereke a le go budibeng kwa ya Amen. ebe o ka jwa mo go ditsha ba di kereke di gona ba ruti ba gona mara bibele ere sukulo ga go ba mmuso mo di batho ba le ba tla gore ba sukuluge ntse ba ka mo di kereke ntse go le ba rupa prista ba ba golo le ba go dira it was very necessary because the Torah is of the line jalo ba rapidi ba le part of the line ona ka mo go ntse le ba ge le fala go la di serious go la ga di fika mo tsona le a kwa ndile ke le go tsa tsona ka mo go Dieu ne va la verset pas tout le chapitre 10 verset pas. it's level 6 Yale moruma yo gi mone go awati le wate le parti a chaleto a le benishe de kwa mo a ena ka yena wa o pela wi chapitre ya le yo a to lo mo le ke le go mo lona le parti le ke le mo lona a ena ari le ba ba le ka fitlwele ba bona ntshwele ga nyane morongwa wa tswa go le godimo a botsa Johane kana kwela khale kana ka nngwe a botsa Johane a bona le tse go butso ka dingwana dilo tse o ska wa tshwenya ka ena nna gore kena ba itsa le gona le ba le sa le gona ora re ke ne kenya go fela one time is normal one time is over mo me kenya go fela na ka mo ba le tse re le bele tse mo re me ka go fela di sai ka mo ka dino ra ntse se dira mo le go ya rena and then go tlo le ga mo kenya go fela verse 7 yes c'est tout comment on a les premiers ya go kwala le dola mo go wa go fupa ke a to le ja pala ko petara thopa ya modimo ya a di tsego ba profeta ba kanga ba ga thopa ya modimo ya sala go le go Johane ba tsalla le dio go tlo petara la thopa yeo mo Kenya se na go tskanele go mo Kenya mo go wa go fupa because kereke ya modimo itsa maka 7 steps di kereke tela dile di bolela ke di kereke ke metla ya kereke ha mo so nna mo na bo ya go shupa the last time ra se ba le ro bala mo jabe go ka mo 7 in child ya re mo metla ya go fele dilo ke se di tswele ka mo ka tsona jwana bana ba modimo e be no ba go le konke ja go bontsha ntwe mo ya modimo o ditile mo na ka ya rena a wa go sta fela mo profeta putlile wa go sta dilo ka mo ka tsebe ditimene ke batho Jelo mo rapidi bana go ya rena mara pedi ka mo ka o sa khatale go rapidi mang a pholo tsole a sina pholo so a malopo la sina malopo
ba la tlhagetse ke ntho ya modimo that's why modimo a re o tlo latlha lefatshe le ka moka and le modimo a re o latlha lefatshe ka moka o se kwa sympathize le ntho modimo a re tlo e latlha ge modimo a re ntho ke tla e latlha re tla e latlha nkile ba botsa ka metlha noa a re noa ba botsa ba tsena ka mo polokeng ge ba sa tsene ke ba gola ka moka ya ba ba re ke papadi ne motho ba tshwareletsa ka are ka pula ena e ba sa tshepe e be ba re banna modimo ga ntwane le ba ditira ka e ka tsinke ba e go jwale ba tsa tsinke ba bole lefatshe le fela ka mollo amen kana bana ba modimo go tswa le thono fatshe ga le dire so ke tlo dira so ke a fetsa ke ke a fetsa a go tsoto mo ne ke no le go ntsa dilo ke di mo ke se di re di bona ka le bana ba modimo ska yo ba ntsa pholo so fela ha le be le no ke ngilo tse di be di gona go mathomo ke di la ke kereke go modimo le go dira nga tsona mo motla because a o tshitse le go rapela mo la bibele go tsara go le mosadi mo le ma dia ba kgetho o kre o ka tsebo mosadi o kuma ga mosadi o tsere se wena o tapa madi a ha wena o itse mo la wa tsela ga mosadi o nyaka la wena ke go sa modimo o tsira jo go be and then single ke tsela pele ka dilo tse di tlhalosa ka moka okay ke di tshitse di ra di bolela ba go le bontsha go ka tshitsa le benda jo moya wa modimo mo le wa go fela o tlile wa dirang wa bušetša dilo ka moka wa tša dipelo tša bana moloko motho wa barapedi wa go bušetša back to se batho ba pentecost ba dimela e bonang ye batho ba e lwelang so much and a ke le godimo a ye go le mo bibeleng then wa tswela pele moya wa modimo wa re tšeša dilo ka moka batho ba 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 tsone go bolela ntho mo meseng modimo mo bibeleng ye John a ileditse ngwe ngwe nna ba tla tsene le go nwe ba tsene go kalata batho ba go rapela ba kgala ba rapela go tsana nna la tseba go le ntho modimo ne se ntse e bolela le rona mo le ya Jesu Kriste go le le tse dintse di go di bolela mara ke di bolela a ba le ekwe o tlo bona mara re bona le mo bibeleng because my modimo re file o tlhalo ba kgona go bona o re rometse mo profeta go kgona go lebella le wele ere ke ba le mangwala mafelelo ke no lebella kereke la rena ela motho mongwe a ke ba le mo Revelation chapter 18 a ke boleleng chapter 18 bana wala mputso na alright ge no moya wa Trinity a itse go go basadi ba go para malo go tawa ona e go ba di thomela ya ra ba ora pele go ora pele na ka se a o bona mfa go tsile go ga thapelo ka basadi ba rutu ba basadi le ba nna ba rutu ba tsanya di di ko le tsa masia le nya go le le dilo tse ka mogate ge no a di tshoko modimo mpotse o di tswa go ka a be se di tswa ka hele ene ge di tswa hele nka le di tswa ka grade e se gore hele ka grade ya e se gore ntse sa ka nna ntse na le yona mo mathomo a re tlo e dira o e dire yena ya Jesu Kriste a bolela o ke tla a grade ka di goro tsa go dula ba hu ka skata e fene ka mantwa mo o a bontsha di hele di ne go ba kereke mo lefateng ya ba tla di melo di hele di go ba kereke mara Jesu Kriste go tswa di goro tsa go dula ba di ne go ba kereke mara ya ka di ka tsisi so se tlo be di kereke tse pedi re go se tlo be di two streams tsa o rapela ba o rapela wa ka dintho le ba rapela ba fulilwe ya ba le go ba bontsha dintho ba botsa a fingile ba tlhaga ba mo thulenye ya o ra jwa go re ka lokolo bana ba modimo a re ba le Revelation chapter 18 ke le bontshe kereke la and then ja fetja ya Revelation chapter 18 re ba le verse 1 re fitlhe mo verse 3 di go di ba la ra tsela ya ga bona go bona o mo roma e mongwe a pholwa go di mo a ina le maka a magolo le fa le ke di twa ke le tsa go la ga a ka botsa le ntlo a ka ba mogolo o mogolo a re o ile motho o mogolo wa babe o pertumile go dulo ka lebitsi le tsogola tsa meoya yotlhe ya ditšhila le tsogola tsa malong a ditšhila a ilwago gobane ditšhaba ka moka di nwele sebela se bogale tsa botswa bja bona mme lekoti tša lefatshe di otike le bona a bakati ba lefatshe ba kumile ka boyati bja matšhilo a bona. All right le ba bana ba modimo jale Johane o bona something o ile mosomogolo wa babele o isekeng gape jale motho la ya ka wa motsefela o tlise ka madimong jale hele e ke expressa ga botse ka mara motse wa Babylon
hele a tswelele mo bathong e le ke nna hele e phitlhile ka moara something man ke yone e fitlhika mo tshwanege Satan ne phitlhile ka moara Jesus ga tswelela mo le ile brother a dumisa Jesu le ga dumisa Jesu Jesu a ntse a ba botsara a re ke le kgetlile le 12 ke le Jesu ke a ka ke kgetlile 12 mara mo ara le nna le Satan wena o nyaka ga 12 Apostle Church ke go mo ngwana ka mo o mo ngwana ka mo ya ke go ra bonya ka mo so alright are mo Revelation chapter 17 re ke tsalle mo khagere ke bala le ngwalo le ke bona le ke ka taba mo ke ke fente ka ngwalo la boitshimo le ke bala le bana ba modimo ke a tswalela ne amen mozo mo go wa babele ke ko o fe mozo because Babylon assistant ya modimo o ka bana le ko morago kwa ke mo modimo sala ba betha ka moya o confusion ka bakala ne ba go dira ntwe ngo ba re bona ba go go modimo ka maoto bibele ba ga thaba ye ngwe kholo ba se go go modimo ka tshukulo ba di ba e di tsana mo floor 1000 tsene go modimo ko ne ba di ntwe ngo kholo ba ya go e vera ka motso le modimo ba fela ba ya go mothola so ba go ba ra re mo crazy system ya bona ba go modimo be se o kra go Babylon ya mathomo go e bala mo Genesis akere bibele ke mo modimo la tshara ka ntšha maleme a bona ge ba bolela ba sa kwane o mo ngare ke re ke bona ba ba bedi mo ngare ke bona ba ba rare go re ba ile thibang alright Revelation chapter 17 verse 1 to verse 6 are theory yona ino e balang ke tla le mission from verse 1 you never got to like chapter 17 Kuma ukiyo ne muzo wa babonga ba tupao ba bego ba sewi irusi e tupao abonela le na ka bo bonche o la ko aso so se zolo se tibutse o di mo ande amanyi correct ntwe bibele ke swotswa ya ka John o bonche o ntwe mo ba ke swotswa ene se dithumo di mametse ai ke ngota e tla le yona sona tema woshi ale fasi ajibile uwotwa le sona neba ba abile wole fasi mbata wa kisibila ta uwotwa le sona le fasi ne le tarile ke uwotwa ba se lo se ya le lelo a le tsebile mara bibele le fasi le tarile gore le nwele dilo tša motho mo go ke motama ba bolele dilo tša mosadi alright a re tswele pele le ankika le tokenki le moya ka bona mosadi a nametse sebata se se kweledi se se tletsego maina a maroa se se nago le ditlhogo tše šupago le dinaka tše lesoo mosadi yeo o be a apere moretile le mmala o mohubedu a ikepile ka gauta le ka disalama le ka dipeta ka seatla a swere senwelo sa gauta se se tletšego magapa a ditšhila tša botswa bja gagwe pateng ya gagwe ya go ngwadilwe leina le ilego sephiri le Babele o mogolo Babele o ke sephiri go re ntwe a se ntwe le obvious ka bibele le la ditshwantsho go le ntwe se e finitse le fase le ka moka le fase le tagile mara a le go le tagile ke nka baka re go le le selo se ba re itse mystery go re selo se se ditse mo la se phitlhile ge ba bona sona tsa ditse ba ka mo morago ke sona se a bereka ene se a ba nwetša ne ba tawa ene magoši a lefase le batho ba ka moka ba lefase ba tagile ke selo sa motho alright ya le yona Babele e mogolo mmagadi o tswa le magapa a lefase ka bona mosadi yo a tlamilwe ke madi a bakgethwa ya ditlhasi tša Jesu ka tlabega gagolo ge ke mmona amen ka tlabega gagolo ke mmona la itseba se system mona re ba e re ke motse mo chapter 18 mo e re ke mosadi o nametse mo dimapela ra o mo nametse mo sebaka so ke eng dilo tse batho ba rapela mona le dilo di ka mo bibeleng tša bona ba di tsebe and ebile ga ba ja go di tseba ba no my brother I am going to heaven wa ka bona e ba bibele le o so go nabele le ntšo ge le na ba le ntšo la ka le tlo ba rutana ba ka go re a se dilo tša go le ntšo jwale bana ba modimo dilo tse ke dilo tse modimo di Christian di tula bona ka go now this system ra tseba simple ke the Roman Catholic Church Amen.
go ona motho o la o tletseng ka meboya le badimo le tse ka moka tse na ba bangwe a ba kgone go bona connection ya motho o tagileng magoši ka moka ga ona a ba kgone go tseba rena motho o a roma o ile yone kereke o kgonne jwa go taga magoši ka moka very simple ba ba go na le di-systems mo lefatsheng all these presidents tsa lefatshe di belong to those systems and ba botsa gore ba direng lena le na la le busha ke batho batho ba ba ile mo parlament ya ba rushi wa ba rushi le botsa nnete ba rushi ka moka bona ba botsa gore ba direng mara yo ke stupidly te dile lengwe ba botswa because they belong to systems ka pole la mo mhlaba di tswa di secret society ba ba latela le tse ba di tswa ke di conspiracy theories dilo tse wala ba modimo ke ntse bibele bona la ere mosadi o dilo tsa gagwe o nishitse batho ba ka moka ba go tsa le fase ba ba bushang ene ba go tla le go tsa le fase la reng di system ka moka tse di mo yena di tang di tsone selo se tswang ko mosadi wa sotho ene mosadi ke ena le responsible for ba kgetho ba Jesu Christ now Roma mo dire ko tsana e a dumela gore yona ke yona e bolele 68 million ya di Christians ba bolele di Christians ba le a Christian church a gule ka Roma ya ela ya bo Caesar the Roman Catholic Church ye thomile ka bo AD 325 kwale gotakeng but in their history they killed 68 million 68 million because ba kira tsena ba expose the system ya ba ruti ba di pedophile ya midimo e tsinga mo kereke yelo is not in the Bible mara Roma e peta e tsoma di kereke ya dimo bo lutere di tswa ka mora o tata ba ba grelo ba ba nishitse the same system ba idimela ba tamola ho ka lebella motho lutere wa lebella wa Roma wa lebella wa Methodist wa lebella wa Wesel batho ba go different tsa boe ino ba fela uniform mara the running ka mo kerekeng ya tshwana everything ba itse ba tshwana ba ba dala le ba kwa mara ba sa kitima ka Trinity ba kitima ka basadi ba ba rufila it's still the same old wrong system yelo ba krasta ba khanda ba smayo mara mo mthawo le ba ri too old fashioned all right bana ba modimo re mise mo for today modimo go tswa tlono fatshe re ya le bana ba modimo a re na mise mo difatlo tsa rena mo seka sa jwale modimo re na wena alfa le omega le mo mosana wa ditsa tira le mo a re le bogile lentsi la modimo na go se dipelo tsa na di kwele go se aka wena go se o tulla le naba mo diphitlheng gona modimo aka go se aka ke mogao go se aka gore gona o tseba mo motla ya bofelo gore le naba le phitlhe ka mara bo rapidi go se aka di altimisiwa go tswa ke modimo e se modimo ele mogwa wa le naba ra matla o tlhela le ba le o bile ba wena ba kgethileng wa re ntsha ka ra moya wa tshenyo le timelo morana le godimo le fatso ya re rapela go se aka re le ba kgetho ba ga modimo ka re kwela botlhoko papa o tulele le go feta mapelong a rena go se aka re khona go phafogela le tseleng la le sebelela modimo ka sa letse mabo a ga go ba le re tshepise morena tsane ka moka dia bontsha go se aka wena go se le go bua papa re thuse o se ke wa bua wa hwetsa modimo ka sera lo ka ra rapela le jone re thuse re dula re lokile ka lentse la ga re gopela le jone re dumela mo Kriste Jesu morena wa rena amen